올라서 다 다른 나라죠. 아니 동방 얘기 다 고르라 아니 다 롱당 티 다 도스 제야체 되네다 동방이 세야디 가족이 개천부 인다 명기 고르디 샹라 사제단 드네 대시 연구리 어디도 잠바 넘버 2 캔로구리 디인도 다 ngazoanda 태비용의 속 탭시 그러봐 되네 양한테 프로젝터 생긴데 주제되라 프로젝터 돌아 지금도 티샤요리 어떤 스체네 줘야인다 다 대디하고 시쇼아 आज बौद्ध धर्मको सार शून्यताको विषय यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय रहेको छ र त्यसैले अगम र व्याख्या हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ र अब पुस्तकभित्रै रहेको छ यसको विषय सूची र महत्त्व के छ भनेर पुस्तकभित्रै उल्लेख गरेको छ र पुस्तक भएकोहरूले यहाँले पुस्तक हेर्न सक्नुहुनेछ भने अब प्रोजेक्टर यहाँ यो पावर पोइन्टबाट पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई हामीले आज गम्भीर विषय भएको हुनाले ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने रहेको छ तसेन 괜히 봐서 마행아 그래서 야고 치능이야 다 다른 동이 이거를 대시 강도 지도지 주야리 개부 쉬나니 넘버 2 토르야 니토 말에 양 도르두지 아니 동이기 대시 잡고야 돼 마자바 체네 제 되네 제가 얘나니 펜도요 말에 대인도 달렌다 동방이기 대시 원내 파 임바 찍라 아니 하장 개부마 임바 하장기 누구마 임바 또또 지마 쉬어리 계란조가 단다 동방이 롭종 체네 펜바마세 곰개베 깔리나야 펜도용야 어딘데 직선 당체 아니 도스 다리 체베이 र यो शून्यताको विषयमा चाहिँ गम्भीर तरिकाले व्याख्या गरे भने हामीले अलिकति लिन सकिँदैन सबै हाम्रो चाहिँ अथवा चाहिँ बुद्धि अथवा चाहिँ हाम्रो दिमागले लिन पनि सकिँदैन र पनि फेरि अलिकति छोटकरीमा व्याख्या गरे तापनि फेरि यसको हामीले फाइदा उठाउन पनि सक्दैन त्यसैले गम्भीर तरिकाले नभए तापनि अथवा चाहिँ छोटकरीमा पनि नभए हामी एउटा फाइदा यसको सार जस्तो छोटकरीमा र पनि यसको सार के छ भन्ने बारेमा भोलि हामीले अध्ययन मात्रै नभएर भोलि ध्यान साधना गर्ने बेलामा पनि यसले ठुलो लाभ र फाइदा हुने गरेर यसको व्याख्या गरिनेछ ओया देटिस तादेने देशुदे नांजुगे निबो 동방얘기 걸 니버 동방얘기 걸 고델라 도르 되바 시셰나 델라니 사다 사진이도 와 동방이 셰베 평연당 마셰베 님이 땜베 거네 대셰 거바 땜바당 세디 당보체 동이 셰바 뭐서 세디 니버리 어디데 자외사지 니요르다 자외사지 니 동이기 걸라 자외사지 니 어디 안기티 당분이바 첸티쇼와 다 되네 유튜브 생년 속이 유튜브 채널 기준이죠 대박이야 र बौद्ध धर्मको सार शून्यताको विषयमा दोस्रो शून्यताको विषय एक सहज रूपले बुझ्ने गरी संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यो दुई प्रकारको हुन्छन् शून्यताको विषय दुई प्रकारको रहेको छन् शून्यतालाई बुझेको लाभ प्रथम एक नम्बर लेख्न सकिनेछ दोस्रो मारे 동이 셰베 평연탕 마셰베 님이 땜베 거네 대시에코바 땜바서 디버도 릉부 차성도 찍으다 शून्यतालाई बुझेको लाभ र त्यसलाई नबुझेको दोष बारे भन्ने त्यहाँ दोष बारे अनि हैन दोष बारे आवश्यक जानकारी र जानकारीसम्म चाहिँ एक रहेको छ र दोस्रो रहेको छ शून्यताको वास्तविक व्याख्या दोष छैन निरे देशमा 다 되나라 당분이 셋레버레 당분이 다 당분이 셋 아링이라 데시야 대도와 동방이 가서 홀로 바베 공대 낭축이 닝보 동이 거로 동이 셰바 델라니 당보
동니 셰베 편연다 마셰베 님이 때베 고네 대셰거바 때바 당 니바 동니 셰바 뭐 당분이 시도다 님이더라 다 당분 때라 롱 망부 시부지어다 롱기 콩 김젠데바 얘나야 제로무친기 장애 내신님부 우텔라 센잠베 로기 동니 이나엔다 아니 저기 오마베 로기 동니 이나엔다 간다 동방이 때 마시나 큐니 용거 말에 동니 예버도 셴고레 세야기 좀 된데기 송 강규르기 나로 예배 식다 내가 최슈디 아니 제로무친기 장애 내신님부 우텔라 송요래 다 딩아랑 엄마 동일로 정치도 편도 친부 종료로와 제가 딩에 다른데 거기서요 당분이 강귤 파파 유골 경기 주변 놀레스 동바시와 깨와 매베 수 미셰베는 도와 캠큐르바 대다 특징하게 탑주다 리바 야다기는 저버제서 롱테리 다 되게 제시티 안다 텐나는 마 슈기체 다 nenga chimbu yimbatingi anda shuye dosi अब दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्धन को अर्थ रहेको छ दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्धन शून्यताको अर्थबारे व्याख्या बौद्ध धर्मको सार शून्यताको विषय एक सहज रूपले बुझ्ने गरी संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यो दुई प्रकारको हुन्छन् शून्यतालाई बुझेको लाभ त्यसलाई नबुझेको दोषहरू बारे आवश्यक जानकारी एकमा रहेको छ दोस्रोमा शून्यताको वास्तविक व्याख्या र यो शून्यताको जुन एउटा भगवान बुद्धले दिनुभएको हरक रहेको छ त्यसमा चाहिँ जेसुङ्गले पनि अत्यन्तै गम्भीर तरिकाले यो शून्यताको दर्शन शून्यताको विषयमा चाहिँ जसरी भए पनि बुझ्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ र आफ्नो अध्ययनमा पनि मैले पनि यो शून्यताको ज्ञानद्वारा नै धेरै फरक चाहिँ अथवा चाहिँ पाएको छन् त्यसैले यसमा राष्ट्र पाला परीक्षा नामा मायन सूत्रमा यसरी वर्णन गरिएको छ शून्य शान्त अनुपादनयालाई नबुझेका कारण प्राणीहरू संसारमा भट्किरहेका छन् भगवानले अनुकम्पाद्वारा सहर्ष युक्ति एवं विभिन्न उपाय मार्फत उनीहरूलाई निर्वाण नगरमा प्रवेश गराउनुहुन्छ यसको व्याख्या गरिनेछ 다 될라 야 다 캐나조 탭시야 탭나라 당에 탭나라 롱테스 망루 땅에 주셔요 당분이 다 상매 탭시는 디그리 당분이 셔닝래 뒤숨도 셔닝스도 셔닝볼래 뒤숨도 ngom버셔베 상계 탐제 강 셔라기 파르도 침바 삼문 빌라 때네 라나메 봐 양다고 저베 장주도 ngom버줘봐 상계 소스체네 다 감달 대베 상계 마음베 상계 다다베 상계 간지지 이나야 상계의 고방지 토베야 되기 아니 탑기 나라 아니 시력이 바로도 침바때 하장케 좀 쓰여래 다 시력이 바로도 침바세야 될라야 망부 예배 나네 조 동방인 도베 시력이 바로도 침바때 다 조차도요래 대대인바 인상 동방인 도베 시력이 바로도 침바세야 돼 매나 상계야 돼 싸와 있는면도 와 어트리 대대인바 인도 되기 상 동방인 도베 시력이 폐유 간제이면 되네 하고도 와 직체 सर्वप्रथम प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा यसरी उल्लेख छन् तत्वा व्यवस्थित सर्वबुद्धः प्रज्ञा पारमितम अश्रिति अनुत्तरम सम्यक सम्बोधि अर्थात् त्रिकालका बुद्धहरू पनि यस गम्भीर प्रज्ञा पारमिताका भावनाद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि लाभ गरी साक्षात् बुद्ध हुनुभएका थिए अब हामीले यहाँबाट प्रश्न बुझ्न सकिन्छौं शून्यताको ज्ञानको कति आवश्यकता हुने कुरा त्यसैले प्रज्ञा भित्रमा शून्यताको ज्ञान प्रज्ञा भित्रमा अति उत्तम प्रज्ञा रहेको छ शून्यताको ज्ञानद्वारै त्रिकालका सबै बुद्धहरू पनि बुद्धता भएको कारण शून्यताको दर्शन बोध भएर नै अनि बुद्धता प्राप्त गरेको हो शून्यताको ज्ञान भएन भने बुद्धता प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा हामीले यहाँबाट प्रष्ट तरिकाले बुझ्न सकिन्छ ओया ता लुङ दिगी लुङ दिलतेने ngaraंzu susu yinaya
상계셔도 초고 초나라 자주봐도 나니 껴서 나기 지수기 초남기 돌라 펜제 상계 조버를 쇼 세는 몰음 카섬 측섬 멤베 심띵네 몰음디 개그 여바다 직 개와군도 양달라마다 다메주기 빼라론주 사달람도 연네 도지 창교 고방 토발 쇼 세야디 심띵네 몰음디 개그 여바 이나 어다 상계기 고방 토비아다 도지 창교 고방 토발라 동방이 또베 시력이 발진디 녀바도 거래 동방이 또베 시력 발진 매나 상계도 도시 창세야디 톱탑 큐네면도 와 그래서 디인도 말한 맞수 수수응원에 좀 된데기 빼자는 숨바상 많이 봐 수수응원에 동이 시행고야디 결진 된진 차대도 와 त्यसैले हामीले पनि भगवान बुद्धले जुन एउटा उपदेश दिने भएको मात्रै नभएर हामीले पनि जस्तै शरण गमन र चित्तोद्धारको पाठ गरिन्छौँ हामी र बुद्धता प्राप्त गर्न सकौँ भनेर हामी पाठ गरिन्छ र त्यसै गरेर अघि सबै कालहरूमा आफ्नो गुरुबाट अलग नहोस् र गुरुद्वारा मैले प्राप्त गरेको शिक्षाद्वारा वज्रधारको भूमिमा म पुग्न सकौँ भन्ने एउटा हरफहरू जतिखेर पनि हामी प्रार्थना मलम गर्छौँ र यति प्रार्थना मलमले मात्रै नभएर अब यो ध्वजेछाङ र बुद्धको भूमिमा पुग्नको लागि नहुने शिक्षा ज्ञान के रहेछ भन्दाखेरि शून्यताको ज्ञान भएको हुनाले हामीले पनि यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ जान्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई याद हुनु पर्दछ 어디디 야부직 섬다 대직체 다 되네 섬로나가 된데 용식을 테스트 배자야 당용아 최대대 년용아 되게 알레 상기기 고방 토발라 동방이 또베 시럽지 고구도스 예나야 코로알레 탈바 점 토발라 동이 또베 시럽고 아요나스 그봐 어딘데 섬로 코스그 년들 자좀 받다 랑게 자좀 고방 토발라 동이고 아요스 가사랑게 되베 제수메베 당매 대점직 다 연은 되기로와 아니 최능기 니로 랑심메베 똥이 랑왕기 메베 똥이 다다랑도 또고 아유 삼바 어텐데 요래 어디 된데게 도바딜레베 까블라 아니 고불루줍다 반된 다와 잡베기 되는 숨바 시샤 채나 상기게 고방 토바다 인다이스 타바점 토발라야 아니 동방이 녀버도 또고레스 어디 쿵 가리어레서는 다대 박바 율곡 경규 시베 돌레 동바 시와 깨와 매베츠 미셰 라소아 다 된다 돌되나 동바 시와 깨와 매바스 책된데 라를 마도 인규 나랑주 시자의 최대 숨나는 것이야 모 규제부 세상가다 동바 시와 깨와 매베츠 라야디 모 동바 가서 모여 땡기 동이 대직 규이 땡기 동이 니 드비 동이 숨셔래 다 돌되는 동이래다 셰당 맨다와 셰르마도 인규 동이래 근데 인자 동방에 마셴베 고네 도완남 코로알라 깨네 캬 가자 코로알라 캬네 동에 용래 송도와 근데 인바 인자 대다 투징아웨 수드 심전 대다라 tuksewa chumbo yuken lare, di sure sangyere, tukjingawa di sangyere. Ta sangyege karin nangre lana tabsuyu tanga sudi tablam dhammendra. Rikpa gyada age su rikpa sudi gyumzen dhammendra. Oda tablam dhammendra da gyumzen dhammendra ki tones rikpa gyada age ne zubar ze sudi tongbangi shenya ge tola bezuen nangbares. Tenda dorduna tongi shedo chukbare songre. 제가 디스드 상계 좀 된데기 조안남 코와 동에게 나라와티 세용도 대배 동이 마시네 총발에다 근데 인자 코로에게 동엘레 타르네 타르바토발라 동이 시행고고도 근데 인자 동이 시행야라 탑람 드라멘다 금젠 드라멘데게 토네 조와 심젠 남라 동방이 되셔 잡네 동이 시에수 죽바레스 어디 송도 제가 디스드 상기요 고방 토베하다 인다이 타르바점 토발라야 동리도를 싫어하고 요래 र जुन एउटा हामीले अब धर्मको ग्रन्थहरू धर्म अध्ययन गरेर
यस्तो पनि हामीलाई शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ, शङ्का आउन सक्छ। जस्तै बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ शून्यताको दर्शन ज्ञान नभई नहुने रहेछ र मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सायद नभए पनि हुन्छ कि भन्ने प्रकारको शङ्का हामीमा आउन सकिन्छ। र त्यस्तो शङ्का, त्यस्तो अब डाउट भनौँ, त्यस्तो शङ्का हामीमा आयो भने यसलाई जुन एउटा प्रश्न गर्नको लागि आर्य नागार्जुन र आर्य असङ्घले चाहिँ बताउनु भएको छ। जस्तै अब बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि त नभई नहुने हो र एउटा यो भाव चक्रमा जति नै दुःख प्राणीहरू छ, जुन एउटा दुःख पाएर भट्किरहेको छ, उहाँहरूले पनि मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि यो शून्यताको दर्शन ज्ञान नभई नहुने हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले अब शून्यताको दर्शनमा पनि तीन स्वभाव र हेतु र जुन एउटा फल गरेर यसरी शून्यताकै बारेमा व्याख्या गरिएको छ। र यहाँ उल्लेख गरेको छ आर्य राष्ट्रपाला परीक्षा महायान सूत्रमा यसरी वर्णन गरिएको छ। शून्यता, शान्त र अनुपदान यो सबै उत्पन्न कसरी हुन्छ, कसरी जन्मिन्छ, कसरी चाहिँ उत्पन्न हुन्छ सबै वस्तुहरू भन्ने बारेमा राम्ररी ज्ञान नभएका कारण प्राणीहरू चाहिँ यो भावचक्र संसारमा भट्किरहेको छन्, तडपिरहेको छन्। र भगवानले अनुपगमद्वारा भन्नाले अब भगवानहरूले बुद्धले भन्न खोजेको, बुद्ध अथवा चाहिँ जुन एउटा आर्यहरूले, बोधिसत्वहरूले जुन अनुपगमद्वारा चाहिँ भन्नाले विभिन्न उपायहरू, विभिन्न मार्गहरूबाट चाहिँ अनि सहर्ष युक्ति एवं उहाँहरूको एउटा अनुपगमद्वारा भन्नाले चाहिँ महामैत्री र करुणा, महाकरुणा र विभिन्न उपाय मार्फत चाहिँ जन संसारमा भावचक्रमा भड्किरहेको छ, तडपिरहेको छ, दुःख भोगिरहेको छ त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ निर्वाणको नगरमा भनेको चाहिँ अब निर्वाण अथवा चाहिँ बुद्ध भूमिमा अथवा चाहिँ मोक्षको ठाउँमा चाहिँ प्रवेश गराउनको लागि चाहिँ यसरी जानुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई सिकाउँदछ। 어디봐도 찍지 소마 저자 디임바 인데 디 롱딜라테네 마주 셈나라 가리 샤워를라나 알레 마란조 코로알라 캬미아테 똥방이 마시네레도 와스 당에 똥방이디 셰바 체네 냠네 추신게 체나 아는가 코로알레 타르투구두스 데데 인자 당에 코로알레 타르발라야 동의 신고도 팀지 찍다 로르니에 거래 도도 यसरी हामी अब जुन एउटा शून्यताको ज्ञान, शून्यताको दर्शन नबुझेको कारणले गरेर चाहिँ यो भावचक्रभित्र तडपिरहेको रहेछ, जुन एउटा दुःख भोगिरहेको रहेछ। अब बुद्धता प्राप्त गर्ने त शून्यताको ज्ञान नभई नहुने रहेछ र पनि यो भावचक्रबाट पनि मुक्त हुनको लागि पनि चाहिँ शून्यताको दर्शन, शून्यताको ज्ञान चाहिँ मैले बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले मनमै राख्नु पर्दछ। या तादि शुगुतेला गुम्बुलुटुकी सोङ टेङ्गुरु गुम्बुलुटुकी चासेले लेदान्यमो सेबेता लेदान्यमो नम्दाले तेदा ट्रेले ट्रेबाने 동방이기 가브레 교루를 센티체 다딩 아주 빼잖아요 요래 시야 다 강규르기 나라 좀 된데기 된데 송유나 어느 땡규르기 나라 가리요래에서는 데려다 자시엘레 수디 구물루두긴제베 자와시랍레스 다 동방이 개천부 인당도 세부 찍대도 레던 녀몽 세베 타르스 타르파싱에 디스 레던 녀몽 세파 레던 녀몽 빵바 된데지 총나 타고토 그래라 레던 녀몽 세페 수디 빵베 타고토 없체 어느 레던 녀몽 세발라 때네 타고토 그여나 레던 녀몽 승인디 강라 때네 종레스라나 레던 녀몽 남도레스 디 남도데 무이니수다 미툼바 아니 징킹기 로 남도 델라야 술민이 이제기 남도 스그레 대체 다가스 남도데 말하다 술민이 이제기 남도 무이니수다 미툼베 남도 양는 남도 녀발라셔는 데 남도 출바 남도 로바 남도 레스
장주 쌤 남도로 이네 장주 쌤나 때니 녀몽께 럭마와 저도 뒤는 안더 뒤 남도 때 술민 이제기 남도 녀바 남도 로바 남도 레 아니 레당 녀몽 종아리체 다오나 레당 녀몽 싱이디 남도라 때니 총바 된데이나 된데기 아니 레 가자 레당 녀몽 강라 때니 총베 수미 이제기 남도 숨부테 간이 총레스 대닥 수도 숨이요래 레 녀몽 남도 숨 대닥 저레 수도 저바 당진 다도 조버진베 당진 덴버 조버진베 딘진라 때니 총레스 저레 저바 딘진체 다 수도 톡사데 당진다 딘진라 톡송아 레당 녀몽 남도 숨부 남도 록바 남도 아니 친절로 숨부테 간이 종서도 저바 딘진라 때니 총라로와 다 저바 딘진디 매버 소고와 윤디 까고와 윤디 강라 때니 까그릴라나 저바니 동바 니게 가버리 교르수도 동바 유토베 셰르라 때네 저바 딘진 까그릴라 다 동바 유토베 셰르기 저바 딘진 까토나 딘진 텔라 때니 용해하기 레당 녀몽 남도 숨 까고래 다 대인데 소 딘진기 저바디 까고도스 딘진기 저바 까야라 동유토베 셰럽고도스 뒤송고도 와 제가 동유토베 셰럽 메나타 용해 코라면도 와 어다 테리 मूल प्राज्ञामा यस्तो उल्लेख अच्छा कर्म र क्लेश जुन एउटा हामीले सताउने जुन एउटा छ कर्म र क्लेश नाश भएमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ अब कर्म र क्लेश चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ कर्म तथा क्लेश जुन एउटा द्वारा चाहिँ फेरि कर्म र क्लेशद्वारा विभिन्न भ्रम वा विकल्पना चाहिँ उत्पन्न हुन्छ जुन कर्म र क्लेशले नै सबै खेल खेल्छ अथवा चाहिँ भ्रम वा विकल्पनाहरू विभिन्न प्रकारको नकारात्मक सोचहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ अब ती विकल्पहरूबाट भनेको छ त्यसमा चाहिँ कर्म क्लेश र विभिन्न नकारात्मक सोचहरू पर्दछ त्यहाँ तीमा चाहिँ र उत्पन्न जुन ती कल्पहरूबाट उत्पन्न भएका प्रपञ्चहरू लेखेको छ यहाँ प्रपञ्चहरूमा चाहिँ दुईटा रहेको छ आत्मग्रह र जुन एउटा भ्रम जुन असत्यलाई सत्य देख्ने एउटा भ्रम छ प्रपञ्चमा जुन एउटा धेन्जिन भन्छौँ जुन धार्जिन र धेन्जिन हो यो चाहिँ प्रपञ्चहरूलाई चाहिँ यस्ता जुन दुःखको मूलहरू यिनीहरू र त्यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ नाश गर्न सक्छ भन्दाखेरि शून्यत्वको ज्ञानद्वारा नै विनाश हुन्छन् भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ 또 디시도 잠바 원내 장내 딱 나랑 때는 만다고 차샤나 동이 롭종 제네 로니슈 도차여다 그러와 알레 책 말에 로니슈 로숨주 도차 동이 롭종 제네 개개랑 제네 로니슈 잡숨 잡시 두고 알아봐 되네 오마람 잠바 되네마 제용도다 로숨주 도차다 제상가 그 로숨주기 냠용톤에 때나 랑기 귤라 당매 동유도베 시럽세 텐데지 매나 최 간디지 낭나야 랑원을 여바 낭대야기 나와 찍다 나와 텔라 때는 생기나라 셴바지게 대야기 짐바 랑원을 두베 짐바데 큐니 까토에면도 장주구 쌤 다간다고 거미요래 잠반닝지 다간다고 거미요래 얘네 장주구 쌤들도 최자 첨부를 장주구 쌤기 톤에 신진진기 장주구 쌤 되게 랑진진데다 총도 누구 여봤대다 나랑 양명하고도 이나야 장주구 쌤 가수자 첨부 이나야 장주구 쌤 되게 커도 나도 두버진데 등진디라 뇌도구면도 와 랑은 두버진데 지마텔라 뇌도구면도 와 제상가 랑은 두버진데 지마 등진데 매버서야라 동유도에 싫어 코랑 고도 와 근데 인자 배제나라 잠소 몽당 gelme 칠 신등에 바 살지민 송다 잠바다 닝지든수 최자 정보레스 이내 대기 몽바 마릭바던 진당 개와 레멘도스 몽바 마릭바던 진당 개와 마이자 마릭발로 느그면도 송 잠바다 닝지 가서 겁나야 그래서 어디 근데 인도
장주 쌤한테 찍고 그래 냠도 동료들에 싫어 때 예뻐도 그래 딩이가 매나 하고 싫어 त्यसपछि आफ्नै अनुभवद्वारा भन्नुपर्दाखेरि लगभग मैले 30 वर्षको जुन एउटा शून्यता र बोधिचित्तको जुन अभ्यासको बेलामा शून्यताको जुन एउटा लगभग 30 वर्षको अध्ययनमा आफ्नै अनुभवद्वारा भन्नुपर्दाखेरि र बोधिचित्त र यसको बारेमा जस्तै जुन शून्यताको ज्ञान थाहा नभए भने जुन वस्तु र धर्महरू देख्दछ त्यो स्वतन्त्र रूपले भएको स्वतन्त्र सत्ता भएको देखिन्दछ त्यस कारणले गरेर जुन एउटा बाहिरीको वस्तुहरू चाहिँ भइरहेको जस्तो जहिले पनि भइरहेको जहिले पनि रहिरहेको स्वतन्त्र भएको कारणले अनि रागहरू जस्तो विभिन्न उत्पन्न हुँदछ त्यसैले अब बोधिचित्तको जुन अभ्यासले चाहिँ जुन मैत्री करुणा र बोधिचित्तको अभ्यासले अरू प्राणीहरू र आफूलाई फाइदा त ठुलो हुन्छ र त पनि बोधिचित्तको जुन अभ्यासले जुन एउटा आत्मग्रह र जुन एउटा जुन भ्रम छ अघिको जुन कल्पनाहरू त्यसलाई चाहिँ त्याग्नलाई नष्ट गर्नलाई सकिँदैन रहेछ त्यसैले अब त्यो आत्मग्रहको र जुन एउटा अघिको आत्मग्रह र जुन सत्य देखेको छ त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि शून्यताको दर्शन नभई नहुने रहेको छ त्यसैले बोधिचित्त पनि हुनुपर्दछ बोधिचित्तमाथि शून्यताको दर्शन हामीले जसरी पनि हुनुपर्दछ बोधिचित्त र शून्यताको दर्शनद्वारा नै हामीले अघिको विकल्पनाहरू नकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले त्याग्न सकिन्छ 但也得快点我就修得是呀的啊君主给拿了当你用说嘛当那东岸帮我的民女带切别的研究多其他的每年嘛当那谁把帮我的民女心他定的的俺了得去打他的没嘛查书但没的年个喇叭个都什么下有呢他喇叭给拿了没有而已呢 다 메디 그 자와디 색배 자와 색배 자와 지고로 메디기 색배 자와 대인데 라빠라 메 지수 여바 티세도 메디가 라빠 쓰야라로 다 라빠 색배 동에 등아 고구면도 라나 가르쳐 그래 메디 욕샤고 말해 라빠다 맹이 카테고로 와 딘나시 남주기 셈티 라빠체 메기 최대 당진다 랑진진이들 셈티기 셈기 라파티기 랑진진다 당진이기 메테 심데나 가투이네 츠게레 다 동네마도 요 말다 다 셈기 라파디기 당진다 랑진진이디 땅토바지 총나 육토바지 총나 디 동네디 연구고요 말해 저도 쪼 테라레도다 쪼 딩이디 텐데 임바 인 아링엘 디질라다 베티 र पहिला हामीले उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ जुन एउटा हामीले दुःख गर्ने जुन हाम्रो मन चाहिँ जस्तै हाम्रो हातमा यदि हाम्रो हातमा चाहिँ आगोको कोइला जस्तो हाम्रो हातमा राख्यो भने त्यसले जबसम्म कोइला हातमा आगो रहन्छ त्यतिखेर आगोले हामीले डढ्दछ पोल्छ किनकि आगोको स्वभाव नै पोल्ने काम गर्छ हो त्यसैले आगो जस्तो चाहिँ हाम्रो मन हो हात जस्तो चाहिँ हाम्रो मन हो हात जस्तो चाहिँ हाम्रो मन र हातमा भएको आगो चाहिँ आत्मग्रह र सोइस्ने जस्तो हो किनकि आफ्नो मनलाई आत्मग्रह र सोइस्नेले पोल्ने काम गरिरहेको छ जस्तै अघि हातमा भएको आगोले हातलाई पोलिरहेको जस्तै जुन हाम्रो मनमा भएको आत्मग्रह र सोइस्नेले मनलाई टडाइरहेको छ यो चाहिँ उदाहरण हो त्यही ता दुङेदि गोगु मेना अनि सुसु सेमगी थने 당진다 진진이디 심마데바체 또 로코레스 타파 네버소레스 त्यस्तै हाम्रो हातमा भएको आगोले यदि हाम्रो हात डढिरहेको पोलिरहेको छ भने अब त्यहाँबाट मुक्त पाउनको लागि हामीले आगो फ्याल्नु पर्यो हो त्यसरी नै यदि हाम्रो मनलाई जुन सताइरहेको छ जुन आत्मग्रह र सोहिस्नेले अब त्यस्तै अघिको जस्तै हाम्रो आगोबाट मुक्त भएको जस्तै आत्मग्रह र सोहिस्नेको दुःख कष्टबाट पनि हामीले त्यसलाई अलग बनाउनु पर्दछ त यिनाया लाबागे मेडावजी लाबे सिमदेयना 아차게도 라는 남자요기는 육초조로 이네 셈기 당지다 라제지 육초조요 말해 육고도 쌈건데 육초조요 말해
र यसरी नै अघिको जस्तो हात पोल्यो भनेर अब आगो त हामीले छिट्टो चाहिँ अब फ्याल्न सकिन्छ आगो चाहिँ टाढो गर्न सकिन्छ हातबाट र फेरि मनभित्रको जुन मनलाई सताइरहेको आत्मग्रह र सो स्नेह हामीले दुःख दिइरहेको छ र त्याग्ने मन त छ तर पनि हामीले त्याग्नलाई कठिनाइ र गाह्रो रहेको छ त त्यसलाई थाप्सिङ खरै हेर्दा चाहिँ त जिन्दङ गेबे लोक्यो राङ चिन्चिङकी मेगा सोयाला राङ चिन्चिङकी खाते ताता शेन चिन्चिङकी लोति के करवा शेन चिन्चिङ लोति के ने राङ चिन्चिङथि मेगा सोया करवा दङजिङ सिंगी दि सेमगी नाने दङजिङ मसिम बचेनी युक्ता वाला खरे कोरे दङजिङ त जिन्दङ गेबे दङने तोबे शरब करवा तुंग तोबे शरब करवा तिमेना दङजिङ दि मेगा सोथु मावा 텐데 임바 인도 शेन चिन्जिङ기 청주구 셈테다 즉 당매 또 다음에 봐 뚱뚱에 시럽되다 니테 랑기 귤라 깨베 토네 아니 당진다 진징이 뒤욕고 와래 되면은 욕토야 하고 싶다래 अब यसको उपाय के छ त भन्ने अघिको जुन हातमा भएको हामीले उपाय हामीले थाहा पायो अब आफ्नो मनभित्र भएको सो स्नेह र आत्मग्रहलाई कसरी त्याग्ने भन्ने हामीले उपाय पनि थाहा पाउनु पर्दछ अब उपाय भन्नाले प्रतिपक्ष त्योसँग प्रतिस्पर्धा केले गर्दछ भन्ने कुराले नै त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ जस्तै प्रतिपक्ष भन्ने कुरा आएको छ अब सो स्नेहको प्रतिपक्ष आफूलाई मात्रै महत्त्वपूर्ण ठान्ने कुरालाई चाहिँ त्याग्नको लागि अरूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नु पर्दछ त्यो चाहिँ बोधिचित्तद्वारा नै उत्पन्न हुन्छ अब जुन आत्मग्रह छ जुन आत्मग्रहलाई जुन नष्ट गर्न सक्ने केलाई उपाय त्यसको उपाय के छ भन्दाखेरि आत्मशून्यताको ज्ञान हुनु पर्यो र विशेष गरेर शून्यताको दर्शन बोध हुनु परेछ त्यसैले बोधिचित्त र आत्मशून्यताको दर्शनले जुन सो स्नेह र आत्मग्रहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिपक्ष गरेर चाहिँ नष्ट गर्न सकिन्छ या रे 당연히 인정하지 라가 장주 웃음도 똥방이기 최텔라 더는 괜히 맞네 내내 아니 나라 저기다 나 동네 고구면도 나 대화 고도 세네 최신다 제가 전화 저 최신다 되기 단다 당진다 랑진진기 메테 매버 수투사를 왜 그래서 약올라도 삼을 약을스탄다 야 지글라다 त्यसैले अब यहाँले यो एउटा गम्भीर अथवा चाहिँ प्रश्न पनि हुन सक्छ हाम्रो लागि त्यसैले यदि बोधिचित्त र शून्यताको दर्शनको बारेमा हामीले अध्ययन नगरिकन धर्म शरण नगरिकन चिन्तन नगरिकन चाहिँ यदि सो स्नेह र आत्मग्रहलाई चाहिँ नष्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा 당진다 진진기 메테 매버 수투사를 베스 त्यसैले यदि हामीले यो दुईटा चाहिँ गम्भीर दर्शनहरू रहेको छ बोधिचित्त र शून्यताको ज्ञान योलाई चाहिँ टाढा राखेर र अन्य धर्म गरेर चाहिँ अन्य चाहिँ धर्महरू अन्य जस्तै विधिहरू गरेर चाहिँ जुन एउटा सो स्नेह र आत्मग्रहको आगोलाई चाहिँ हामीले हटाउन सक्छ त यो हाम्रो लागि ठुलो प्रश्न रहेको छ तेरे 진짜 근데 이봐 인자 경구름진기 송야나시 지당 최 가리네 제고 야가디 가리네 제고래 옛나야 쪼당 야라 쪼당 펠바세 니디 셴고래 나랑 쪼쪼들 큐는 더는 되면도 펠바 경장로 도디기도 진짜 쪼들 더는 마대자 오데 당진다 진진기 셈녀바 두슈니들 하되고 와다 그러 다 콘니들 하대 요와 임바 인자 현다 가지 제와 이네 쉬고 누가 퇴하시라 민도다 민도와 저 제자 데데 임바 인데 군두네다 최기님 뭐 장주고 셈레 동니도베 셰라다 텔라 쇼자 가도 얘는 송연 데려와 얘네 라메 송구도데 로마기 슉자고 되에 되다 하고서 제가 니마 인상 얘기했다 대체 바유 남중 어저 초바 생애지 쭈네 가와 드나야 남중 어저 제 청주 쌤도 동이 걸어 직 대세지 가야지 배전 때인데 금전 데려와 띵이 매나 차르다 최기님 몰라 최기님 뭐 어야
र त्यसैले जुन एउटा परम पूज्य दलाई लामा गुरुजीले पनि यसको बारेमा चाहिँ जहिले पनि भन्ने गर्दछ। जस्तै सबै धर्म गर्नुपर्दछ र धर्ममा पनि मूल धर्म हामीले बुझ्नु पर्दछ। मूल धर्म रहेको छ, धर्मको सार मूल धर्म के छ भन्दाखेरि बोधिचित्त र शून्यताको दर्शन। यो अत्यन्तै गम्भीर र नभई नहुने धर्म रहेको छ। त्यसैले अन्य धर्म पनि हामीले पाठहरू पनि अन्य धर्म पनि गर्ने र विशेष शून्यता र जुन एउटा बोधिचित्तको बारेमा हामीले गर्नुपर्दछ। त्यसैले यहाँहरूको लागि जुन एउटा यहाँ पनि चाहिँ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको स्थापना गरेर यहाँहरूको लागि नै यो विशेष गरेर जुन एउटा जति सक्दो शून्यता र बोधिचित्तको चाहिँ ज्ञानहरू दिने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। 다 이네 용견데 꼼록꼼록 나도 머리 전에 배우다 히말라야기 최고된서 새 토부직을 줘야 가고 쉬우도다 람상 거랑 나요 적전당 작전당 때네 배 코르데 열매 있다와 때네 배 육만 해지게 왜세 람상 나로 총에 제기하고도 와 어떤 건네 단내기 최기닝분에 야 겨울음직에 걸로 나와 낭시 아주 도고로 띠나는 면도 람상거로 토부쇼 제를 줘야지 아니 제상가 딱 총살라 와 총배 와 기지피라는데 기지피 대대다 야게 줘야지요 말라 त्यसैले हामी एउटा तिब्बत लगायतका हिमालयन क्षेत्रका जुन एउटा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेको छ त्यो विशेष गरेर चाहिँ हामी जुन एउटा परम पूज्य दलाई लामा गुरुले जुन बताउनु भएको छ धर्म सबै धर्म सिक्नुपर्छ तर क्रमशः अनुसार जुन एउटा स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढेर जानुपर्दछ। हामी धेरै अधिकांश मान्छे के छ भन्दा डाइरेक्ट हामी महामुद्रा र निष्पन्न क्रम र तान्त्रिक ज्ञानको उच्च स्तरमा हामी चाहिँ पुग्ने अभ्यास गर्ने गर्छौँ तर तलको जुन एउटा वास्तविक सिक्नुपर्ने कुराहरू नसिकन माथि जाने गर्दछौँ। र उदाहरणमा जस्तै अब बाघ उफ्रिनु पर्ने ठाउँमा स्याल उफ्रियो भने अनि स्यालको ढाड भाँच्यो अरे भनेको जस्तै त्यो कथामा जस्तै अनि हामी उच्च स्तरमा गयो भने त्यस्तै अवस्था हामीले पनि भोग्नुपर्ने रहेको छ। या त्यति छ ता देने दे चिकदि थनस्टे 대다 쯧르 쯧바네 쯧바 당진티 쯧바 당진티게데 매버스야티 동바 니키스라디 동유토베 셰럽기 각스도와 디나라 다야 산스크릿나라 규르치글라 동바 니투 가브르 규르스요 동바 니투 가브르 규르스 동바 니투 가브르 규르라나 니 고야요레 동아 니가게 따와단 자르네 셰요레 그래서 동바 니키 가브르 규르라와 이나 동아 투문기 동리기 따외 강내 삼노다야레 동바 니투 가버 gör라나 동아 투몽당 투문마이바 나기 제시갸당 아니케네 니요레 होय र जस्तै अघिको विभिन्न कर्म क्लेशहरू विभिन्न नकारात्मक पक्षहरू छ त्यसलाई चाहिँ शून्यताको दर्शनले चाहिँ नष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेको छौँ। र अघिको पनि रहेको छ यहाँ चाहिँ लेखेको छैन जस्तै शून्यताको दर्शनले अझै नष्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ र त्यो पनि एउटा सूत्र तन्त्रको एउटा विशेष तरिकाले र एउटा चाहिँ सामान्य तरिकाले यसको पनि दुई थरीको व्याख्या गरेको पाइन्छ। तातिटिक्सया तिटिक्स ताथेने तादेमटा तात 알링냐라 텝시야 텝라 테다 쯧르 쯧바니 동방니게 가버 규르셰 동니 미셰베 왕기 콜와르 코르네 개와다 가와다 나와다 치워 속에 동년 망보다 숙청부 용화다 동니 시신 공부를 제발라 때는 동알기 규자와 당진방대 코랄에 타고 숨바따르 인 스테파도 로샤나 त्यसै अब पुस्तकमा हेर्नुहोस् शून्यता नबुझेको कारण संसारमा भट्किएर जन्म लिन्छौँ हामी जरा भनेको बुढापा व्याधि लेखेको छ यसमा रोगी र मृत्यु जस्ता असहाय दुःखहरू बोक्छन्। शून्यताको ज्ञानद्वारा दुःखको मूल हेतु आत्मग्रह त्यागेर संसारबाट मुक्त भइन्छ। हजुर तादेने सुगु निके शिवजु शाकेसिया ठिटेन तंबो आया निबा तोंगी शेबा ngöla नि दामे ता तोंगी गि छिकदेन थांग
디 덩어 셰바오 세네 사지니도와 사지니 अब रहेको छ वास्तविक शून्यताको वर्णन दुई प्रकारले गरिन्छ अनि आत्मा र शून्यताको शब्द अर्थ पहिलो र त्यसको वास्तविक अर्थ गरी दुई विषयले विभाजन गरेको छन् तादेला 당분이 갸거르게도 शून्यताते 벽에도 gör나 동배 된다 동바 셰바야 벽이 다주기 땡주 달래 wen tong talsum tenjik sumbatar tongbani wen bata chalwata mebe siki tens jidang aranzo shuneta seongde mepa seado tongba seado talwa seado chepa seado tendechilaya sikkorang de tendechi mare tengoma de mare de sikla tendechi yore rawa pena chashana shirjin yigi jigmala shebadegi 상마 까인 거라와 매 생이라고 고기 여러와 어디 테레 지된당 전에 대바도 시기 다다데 신냈다 소리 매 아니 똥달 쓰기 요래세 다때네 이나야 디 쓰기 요래데 이나야 갑들 신냈다 셰베 매매세야디 다가서 매 쓰기 요 말이스 라와 데 대야들 라왕 기섬 랑원의 맵에 된 임발레 싸완의 맵에 최동당 자동당 강동 ngari chi meba khungma tongba tabu pena khungma la tangi gomu tongjiyo 다 되네 배주 제는 조서나 다 khungma tongba chasu seyarwa o tene sora ji tongni 되는데 말해라 ngari chi meba khungma tongba tabu 된 means 디바도 ताक्यो अर्थमा जस्तै अब त्यसको वास्तविक अर्थ दुईटा रहेको छ शून्यताको अर्थ आर्य भाषामा शून्यता भन्ने शब्दलाई भोट भाषामा तोङबा अर्थात् शून्य भनिन्छ अब शून्य भन्नाले भोट व्याकरण शास्त्रहरूमा वेन तोङ ढल यी तीन शब्दले उच्चारण गर्दछ यी तीन एउटै अर्थ हो भने जस्तै शून्य भनेको एकान्त वियोग र अभाव भनेको छ अभाव भनेको नभएको परिभाषा हो अब यो चाहिँ शब्दको अर्थमा गयो भने चाहिँ यस्तो लाग्दछ अब यो भन्न खोजेको हैन यहाँ अब यो चाहिँ शून्यताको दर्शन अर्थमा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ शून्य भन्नुको तात्पर्य स्वतन्त्र रूपले अविद्यमान वा स्वतः सत्ता हुँदैन भन्ने अर्थ बाहेक मूलदेखि नभएको उच्छेद शून्य खाली गुफा खाली घर तथा सुरुमा भएको तर पछि नभएको खाली थैलो जस्तो अर्थ भने होइनन् पहिला पैसा भएको र पैसा सकिसकेपछि खाली थैली भएको जस्तो अर्थ चाहिँ हैन शून्यताको ज्ञान शून्यताको व्याख्या भनेको ओया सेभरेसवा तादियो अदे दोआ 알리니엘라 탭시 때는 먼저 프로젝트를 나 인지미스고 당부 탭시야 오나 다 지금 쉰네다 세야당 아니 저기 가서 그래 단다 똥이 세야 된서 게데 찍디 매베 더 마이나 오나 간데레스도 니바 디 대응의 셰바니스 레 당보와 넘기 똥이기 되나 주베체 샴세기 고림다르 삼나 렉삼냠 대야 동반이기 된 진짜 몰로버 또발라 통마르 띵중기 된 셰베고니 데르 중나 딱지기 탄일라 미네베 우메된 줄메도 조발라 첼렉베 늘 통마르 띵중고 dortam shekyu yin satipadu pensitaके अब अघिको जुन एउटा शब्दको अर्थमा शून्यताको चाहिँ व्याख्या यो हैन अब वास्तविक के छ त दोस्रो त्यसको वास्तविक अर्थ अदम पुरुषहरूले भनेको सामान्य जुन फर्स्टमा जुन सुरुवातको पुरुषहरूले शून्यताको अर्थ बुझ्नको निम्ति निम्न क्रम अनुसार सोचेमा फाइदा हुन्छ भनी ठान्दछु तसर्थ शून्यताको सही अर्थ बोध हुनको लागि पहिला प्रतीत समुत्पादको अर्थ बुझेर त्यसमा लागे भने शाश्वत एवं उच्छेद दुईटा रहेको दुई अन्तमा नरहेको माध्यमिका अथवा चाहिँ माध्यमिकाको अर्थ अभ्रन्त तवरले भने अभ्रन्त भनेको त्यो चाहिँ गलत नभएको सही तरिकाले राख्नमा अति राम्रो भएको कारण यहाँ सर्वप्रथम प्रतीत समुत्पादको विषयलाई संक्षिप्तमा वर्णन गरिनेछ यहाँसम्म चिन्ह लगाउनुहोस् या ता 당분이라 데
프로젝터를 즉 시다 계란조디 가서 모바일 폰이요나 파티잖아 디 페이지나 요 말에 띵아주 가서 써요 디 약부시다 요래 당연히 디 계란조 빠르게고는 겨봐 뒤에디 쉬고 빠르네 뒤야 뒤주 거그래 다디나라 약부시우지도 돼 니바 동반얘기 대응을 쉐바스니다 사제티 되지 니바 동반얘기 대응을 쉐바스 근데 동반얘기 대응을 쉐바 디니 다 동반얘기 대응 디니 샴셀 동이 섬술 된생을 쉐바 차스도와 다 정말 그런저 동반얘기 꼴라 똑똑지 삼로 단계이나 사제응아디 약부 삼단한 디고다 그래서 다들도와 당보 통마르 띵중 삼바 니파 가자 면 젬바 숨바 동조 된담도 메추 삼바 시바 낭조 군족 점도 유출 삼바 나바 우메 된 띵중기 태코나니 띵중기 태코나니 라바다 띵중 동반이 라와 집발 띵중기 태코나니 수도 동이 쓰고 띵중기 태코나니 삼바 가르치는 감족이 책된주 배줬던 거를 나나 슝첨부 나라 우메 따와 때문에 슝다 우마 따와 셰럽레 대난신기 쪽에 가서 그래 우마 죽바레 가자 죽바랑데레 대난신기 때문에 우마 식세레 텐데 망부 나라 띵 망부 송데 띵중기 태코나니 송고래 그 인상 감족이 빼자랑기 책인자 배줬다 우메데 띵중기 태코나니 삼바스 다 딩마티 약간 맛은 nenga 친구래다. 정말 계란주 수수 삼당도 뒤당 밀라야 동방이선 가르에도 수디 레라오면도 된생가에 관해 소모당 거래. 다 디셔 받쳐 그래. 그래서 어디 티다. 다디 최디 네팔 나라 교리오래. 그것도 단대자. 어야. 계란주 네팔이 초기 네팔이 하는 게 있어. अब यो रहेको छ यो चाहिँ पुस्तकमा छैन पुस्तकभित्र यो हिजो तयार गरेको र यहाँले फोटो पनि खिच्न सक्नेछ शून्यताको वास्तविक अर्थ शून्यताको अवबोध हुने 5 विधिहरू छ भोलि हामीले कसैले शून्यताको बारे के हो शून्यतालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यी 5 विषयद्वारा नै हामीले ध्यान गर्ने र अरूले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ र रहेको छ प्रतिदेश समुत्पादको चिन्तन प्रतिदेश समुत्पाद भनेको के हो याद गर्ने सम्झिने हो पहिला र दोस्रो निषेधको पहिचान यसलाई कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पहिचान हामीले थाहा पाउनु पर्दछ तेस्रो रहेको छ शून्यता पक्षको चिन्तन शून्यता के हो त्यसको पनि चिन्तन गर्नु पर्दछ आभास पक्षको चिन्तन भनेको हामीले के देखिरहेको छ हामीले के चाहिँ थाहा पाउँछौँ तिनीहरू चाहिँ त्यसको पनि चिन्तन र माध्यमको अर्थ प्रतिदेश समुत्पाद तत्त्वको चिन्तन भनेको छ र 땡중기 태코나니 यो चाहिँ के छ माध्यम अर्थ प्रतिदेश समुत्पाद तत्त्व भन्ने पनि हुन्छ र यो चाहिँ वास्तविक शून्यताको ज्ञान शून्यताको तत्त्वको चिन्तन वास्तविक शून्यता भनेको के हो त्यसको बारेमा त्यसको तत्त्व त्यसको धातु पनि भन्छ हो त्यो तत्त्व थाहा पाउनको लागि पनि चिन्तन गर्नु पर्दछ 태코나니 세디 네팔 केलकारे 태코나니 भन्नाले चाहिँ के भन्छ त्यही हो भन्ने कुरा त्यही शून्यता हो भनेको जस्तो शून्यतासँग त्यो हो 태코나니 다가랑 त्यही हो त्यही शून्यता हो भन्ने जुन एउटा तत्त्व छ नि वास्तविक तत्त्व 태코나니 ता प्रतिताको अनि त्यो सिंहजी कोवारा ठीक छैन तदे निम्बुदा मेदुवा त पेबे चिकदि도 야고도와 띵중기 태코나니 ता 간다 띵중기 태코나니라도 띵중싱인 디기 무인니스 테마도 조사요 말에 생긴다고 지래다 띵중기 태코나니 낭용도 소소게 나와 샤 용도 낭당대 규단 깨라 소바 셰망불라 때네 중구여바체 딘상 딘중체 얘는 텐제 딘중기 최대기 내당 뭐마데 가르레 수도 세용도
동바 차두고 여가 인자 내당원에 테레 생겨 인자 땡중기 대고는 땡중스도 나와티 나와샤를 용도 나와 군소경원에 땡중 이나야 된담기 니로경원에 계제시나 딤 탑뚝 줘서 딤어도면도 생기지 어다 털뚝이 되서 왔다 태코나니 세대 털뚝이 돼 प्रतिते समुत्पाद भन्ने छ अब प्रतिते समुत्पाद भनेको प्रत्येक वस्तु सबै धर्महरू जुन एउटा प्रतिभास हामीले हुन्छ त्यो प्रतिभास भएको जुन चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा परमात्मा सत्यको भित्रमा गयो भने त्यो चाहिँ शून्यता हो जस्तै अन्तिममा हामीले खोज्दै खोज्दै गयो भने त्यो नै शून्यता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तै धर्म धातु पनि हुन्छ वास्तविक अन्तिमको स्वेगी नेलुक पनि भन्न सक्छ धर्म धातु त्यो भएर तत्त्व भन्नाले त्यसको अन्तिमको तत्त्व वास्तविक के रहेछ त्यो नै शून्यता रहेछ भनेको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ 어야 찍찍 송아 어다 된듯이 어다 땡나도 다 땡나기 나네 가서 당부디 집도나 야다 데시야 다 딩나기 나네 땅가들만 방되는 누구였다 당보 통마르 띵중 삼바라 숨 띵중 삼바 대바 당연하죠 여기 강라 당보 통마르 띵중 삼세와 다 통마르 띵중 삼바 대라야 남세 숨 다 디 자가께라 퍼티도 서무파다 세디에서 디티샤 다 조디르 숨티 당보 균제 띵중 니파 차제 띵중 숨바 또비 딱섬기 띵중 세네 디숨시 अब त्यसमा पनि पहिला रहेको छ 당보 템마다 당보 테라 바고래 नेपाली त्यसो प्रतिते समुत्पादको चिन्तनमा 3 रहेको छ प्रथम र प्रतिते समुत्पादको पनि हेतुफल प्रतिते समुत्पाद पहिलो र दोस्रो रहेको छ अंशयुक्त प्रतिते समुत्पाद र तेस्रो रहेको छ नाम र मात्र कल्पनाद्वारा परकल्पित प्रतिते समुत्पाद र 3 प्रकारको प्रतिते समुत्पाद छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ त्यसोमा त्यसुमदिरेसोमा या 땡중 때라 가져도 찍다 찍 숨기숨기셔 땡중라 가져 숨 균제 땡중 차시 땡중 또배 딱바점기 땡중 그 곰골가 칼라 그래서 칼로 곰골에 균제 땡중도 대체 다 디바도 됐어 다 된절에 레레레네 대시게 그래 다 이내 녀라 롭저지기 하고야게 된달라 아니 가지때 가수 그래 디지스에 샤요 때문서를 쓰셔요 띵인저부터 와 됐어야 돼 띵중 거르체 당부도 균제 띵중 스타데 신간나라야 주 사변타발라 때는 제부 로도 중바 디페와 베스 직대 균제 띵중 다 레레는 슈글라 그러다 다 되는 봐 아래 뒤노샤 다 차시에 말아 차시에라 때네 중샤베 띵중인데 다 걔도 차시 땡중, 차제 땡중체. 다 뒤도데 모다기 차시에 망불라 때네 모다 중요로. 어디 차시 땡중. 숨바 또베 따담기 땡중 스타디 데시테스 야고래. 알로라야 또발라 샤땅다 되네. 듀라야 탁자 듀 많이 신도 탁자 듀도 샤야요. 어티체. 알로 그게 또 뒤치소. अब जुन एउटा प्रतिते समुत्पादको 3टा विषय चाहिँ हामीले जसरी भए पनि याद हुनुपर्दछ थाहा हुनुपर्दछ कति प्रकारको प्रतिते समुत्पाद रहेको छन् भन्ने कुरा हामीले याद हुनुपर्दछ पहिलो रहेको छ हेतुफल प्रतिते समुत्पाद जुन एउटा सानो हेतुबाट चाहिँ त्यहाँ दुईटा व्यक्तिले फल बोकिरहेको छ जब हेतु भएन भने फल आउँदैन त्यो हेतु फल प्रतिते समुत्पाद भने यसको व्याख्या गरिनेछ दोस्रोमा छ अंशयुक्त प्रतिते समुत्पाद अंश भन्नाले भागहरू विभिन्न पाठहरू भागहरू अंशहरू चाहिँ जोडेर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ कारहरू मर्डरहरू बन्दछ त्यो अंशयुक्त प्रतिते समुत्पाद मर्डरगी शासेला तेने मर्डर छुवा तबु र उदाहरणमा हामीले विभिन्न जुन पाठहरू छ अंशहरू छ भागहरू छ त्यो सबै मिलाएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ कारहरू मर्डर बन्दछ हो त्यसरी नाम र मात्र कल्पनाद्वारा परकल्पित प्रतिते समुत्पाद भनेर लेख्नुपर्छ अलिकति यहाँ छुटेछ प्रतिते समुत्पाद चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ छ गाह्रो छ नाम र कल्पनाद्वारा मात्रै कसरी राखिन्छ त प्रतिते समुत्पाद भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ पछि आउँछ यसको व्याख्या गरिन्छ 디직스 다 디나네 디숨 디소아
당한조 당부디인다 다디 레일 하슈디레 로와 균제 땡중 셰바스 어때레 다디나네 당보 균제 땡중 셰바스 에테레 다데시다 디 싱바니기 라팔라야 지부 페나 테메소라고인데 답체 라팔라야 테마타 때네 가르수그레다 토마토다 텐데기 지부디 요레 다 지부디 살로마다나 미글로 통한점 나웨 테바점레 상로 야부다나 지부테 간지 종샤 슬람나 규단케라 때네 총아레 다 규겐기 나라 페나 테마 지부 테마 다부 차샤나 당부 디레 사베 안기 당부 사베인데 다 사베인데 야테 세텔 뉴구케 고초인데 카르보다부 테시야 케옹레 테네 야 가로 야 체르치 테네 체르치 전부 쉬우지 차 용데 아니 지부 테마도 게 용로 디윤데 신간 나라 예베 테마 테 지부 강라 때네 종 사베 규사베 라소발라 때네 종 세브레는데 르도와 규데텐 중 세베 대차 पहिला फल प्रतिदेश उत्पाद अब फल प्रतिदेश उत्पाद हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेको छ सुनिरहेको छ तर सजिलो जस्तो लागिरहेको छ त्यति ध्यान दिए भने यो कसरी भयो भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिन सकिन्छ जस्तै व्यक्तिले त्यहाँ फल बोकिरहेको छ यो फल कसरी प्राप्त भयो यो फल कसरी आयो त यो पनि एउटा प्रतिदेश उत्पाद हो जसरी अब यो फल पाउनको लागि बिना फल हुँदैन हेतु बिना फल हुँदैन त्यसैले पहिलो प्रथम हेतु हुनु पर्यो जस्तै यो टेमाको फल पाउनको लागि पहिला सानो हेतु बिउ हुनु पर्यो र बिउ भएर मात्रै भएन फेरि त्यसमा प्रत्याय हुनु पर्यो प्रत्याय भनेको मलजल पानीहरू सबै हुनु पर्दछ त्यसरी हेतु प्रत्यायद्वारा नै अन्तिममा फल प्राप्त हुन्छ त्यसैले प्रतिदेश उत्पाद भनेको चाहिँ यसरी हेतु फल प्रतिदेश उत्पाद भनेको चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ तदि पेसेन रोवा त तिनशी जिबु gyudan kela tene chongshabe jibu kanjije inaya changma rarangi gyudan kela tene chonga re sejik nyegore pe chigla tene ani thön sheya jibu thamje gyugena tene chonga res odi nyegorwa र अब हामीले यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो र एक उदाहरणबाट हामीले सर्व वस्तु र धर्महरू चाहिँ सबै फलहरू जति नै फलहरू छ यो संसारमा त्यो सबै अनि हेतुबाट बिउबाट नै उत्पन्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अन्यहरूमा पनि सबै फलहरूमा राख्न सकिन्छ de ale tende chitipache ta de nga zo peje na la tesma ting samu tang ya tesma ta desia peje na an di chena ni shaginda andre tangi 참되네 니게 십주 샵게 찌를 땡중 셰바니 gyuda kenso shenla teni chongwa la ser tenya tenjung la sum yobale tambu gyunde tenjung ne dole chenam tamji gyule chung sotang diye pene dijung dige pene dike 강대 마리베 경기 뒤제 제소 송 대의 되야 파보 토메기 ngomba kundisu doti jibutamji ken sumle chongwa tenje 송 대야 요아 메베 켄테 지든 거바보 소 gyumele kewa kade jibu gyuyobale keba tang niba midabe kende takbe gyule kewa kade midabe gyule keba tang nibe kende mitumbe gyule kewa kade tumbe gyule kewa che ken sumgi gone gyunde tinjung sumba tartang chene te skero tang suwa gyutela ken sum reshe kya suwa ta ngazu tari tedi gebu do moga che todo tangirana samda ta dorna de dorna se ta kya dorna jibu rikku gyudan ken samla teni jungshe domte sunguyus tene sangebe tinjung ti to taduyan chena chala tembe tinjung yobara sung nipa de shash ta pui ta gyapsha tisamde nipa sedle yoda nipa sedle leyo अब प्रतिदेश समुत्पाद 3 प्रकारका हुन्छन् मात्र लाइन 208 मा हेर्न सक्ने हुनेछ प्रतिदेश समुत्पाद 3 प्रकारका हुन्छन् पहिलो हेतुफल प्रतिदेश समुत्पाद हेतुफल बीचको
पारस परिका सम्बन्ध अथवा सम्बन्ध भनेको सूत्रमा हे धर्म हेतु प्रभाव हेतु तेषाण तथागतो हेबात तेषं च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण। यो चाहिँ संस्कृतमै रहेको छ भने भगवान बुद्ध आज्ञा गर्नुहुन्छ कुनै विशेष हेतु भएको कारणले फल उत्पन्न हुन्छ। हेतु निर्माण गरेकाले फल पैदा भयो र अविद्याको कारणले कर्म गरियो। आर्य असङ्गको शास्त्र अभिधर्म समुच्चयमा त्यो सूत्रले सबै फलहरू 3 प्रतीत्यद्वारा उत्पन्न हुने व्याख्या गर्दछन्। तिनीहरू यस प्रकार छन्। पहिलो रहेको छ अचल प्रत्यय अर्थात् सबै फल लोक सृष्टिकर्ता आदि अहेतुबाट भनेको बिना बिउबाट उत्पन्न निषेध गरी फल भनेको चाहिँ हेतुबाट उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो रहेको छ अनित्यको प्रत्यय अर्थात् नित्य हेतुबाट उत्पादन निषेध गरी अनित्य हेतुद्वारा उत्पत्ति हुन्छ। तेस्रो रहेको छ समर्थवान प्रत्यय अर्थात् सबै फल सम्बन्धित हेतुबाट उत्पादन निषेध गरी असम्बन्धित अर्थात् सबै फल असम्बन्धित हेतुबाट उत्पादन निषेध गरी नाने Gyunje Tenjung di ane Teshi Chuba Che di Tes Le Hadwa Ta Niba Chache Tenjung se di Xue Yina Ta Tangba Nye la Temma Siba Che Tes Ya Niba Chache Tenjung Chache se do Pao Jasa Je se di Yebe Tenre Chache Mangbu Yeba la Chache la war Chache Je se Ye Den tenzu chikpare ta kandar chashe mangbula tene yudeba tende chikla chache tenjung sene ta niba chache tenjung ti koros ta dela ngaranzo tangi modala do tuji shusayimba ingyu nganzo dire ta chache tenjung gi pechun sho lana mota dire ta nganzo namgyu mota seju thongurwa 얘네 먼저 모터 통도 모터 두고도 모터 대도 모터 두 라이지 마도 모터데 컨덴스 총래 먼저 삼던 거요 말이에요. 다 삼로 땅배 갑라. 아 모터 파기 니 통고도 얘네 통양하게 모터데 컨덴스 총바래베 선 삼땅 용도 아니 신네 모터 코론 소야게 체도 차시 망부 쇼지 열다. 차시에 락바 타와 된대 요. Tendegi motage chashe mangbu tsu zomba dupa tela tene ani shine mota seji chachi mota se di chongba imare tende yimba yinza chashe mangbu la tene chongshabe chachi ki ani tenjung so oda tisungore प्रथम प्रतिदेश समुत्पाद जुन हेतुफल प्रतिदेश समुत्पादको बारेमा हामीले बुझिसकेको छौँ। दोस्रो रहेको छ अंशयुक्त प्रतिदेश समुत्पाद। अब अंशयुक्त अंश भन्नाले पाठहरूले पूर्ण भएको जस्तै विभिन्न पाठहरू अंशहरू रहेको छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै जुन एउटा कार यहाँ भएको छ यो कार बन्नको लागि त्यतिकै कार ठुलो आउँदैन र कार बन्नको लागि विभिन्न अंशहरू जुन पाठहरू रहेको छ यो भित्र सानोदेखि ठुलो चेयरदेखि विभिन्न अंशहरू जुन पाठहरू जोडेर चाहिँ अन्तिममा कार बन्दछ। त्यसले नै के भन्छ भने अंशयुक्त प्रतिदेश समुत्पाद अंश जोडेर नै अनि प्रतिदेश समुत्पाद अंश जोडेर एउटा उत्पन्न भएको वस्तु चिजलाई चाहिँ अनि अंशयुक्त प्रतिदेश समुत्पाद भनिन्छ। इंगे दिरे ताचिदा कार दि कंजेस छोंगरे लाना दिरवा इने न्यामनेन छिदो जंबा तादंगला nganzu ge kar chi thong yong de moda chi thong yong de zamba susumi gi dyun la ya chi gi yo ba chi thong ge yare yene samlo ma tang de moda de pa gi rawang ge yo ba khorang thong de gore samlo shib chi thawa te yong de moda de khorang rangsing gi chong re be rawang gi chong re be sana mare shas moda de rang gi gigin shen la te ne chong re shas di ni ba de shin gore 모터 통하다 모터 띵중디 신고 말해 모터 띵중디 삼루땅네 신고야지 모터 통용도 랑원을 여봐 랑원을 여봐 모터지 통고야래 얘네 아주 단달라야 돼 모터 간데스 차래라야 돼 시직다 수술로라 간데 셔기도 세기 대시 니 손땅고 와래
र अब हामीले ध्यान र विचार गर्ने बेलामा चाहिँ अर्कै तरिकाले हेर्नु पर्दछ जस्तै ध्यान गर्ने बेलामा हामीले कहिले कहिले यो जुन कार देखिरहेको छ कार चाहिँ यसरी तुरुन्तै हेर्दाखेरि चाहिँ कार आफै स्वतन्त्र भएको जस्तो सत्य भएको जस्तो हामीले देखिन्दछ तर त्यसलाई विचार पुर्याएर हेर्दाखेरि यो कार कसरी भयो त स्वतन्त्र रूपले भएको देख्छ तर हो कि होइन भनेर विचार गरेर विश्लेषण गर्दाखेरि ए यो कार चाहिँ एउटा एउटा अंशयुक्तबाट पार्ट जोडेर भएको रहेछ स्वतन्त्र होइन रहेछ स्वतन्त्र सत्ता पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ विचारद्वारा हामीले हेर्नु पर्दछ दिछे ता दि खोदेबु दिङेले सु तेमे थोन ता मजु पेजे गान जोदा 당기 디임바 따겨네 니바 세드네마 니바 찰라 템베 딘중스 간다 차제 딘중스도 명도도되체 차제 딘중스에 가래스도 세로 당도 찰라 템베 딘중 니바 찰라 템베 딘중네 대야 차제기 세자시 인친제 찰라 템베 딘중이 또와 차제기 세자라서와 차몽부 여대베 세자 세자시 인친제 찰라 템베 딘중이 빼나 라도 추즈다부 대라 공기 균제 딘중토 추즈기 달라 소베 차시 도만 뒤에베 대차제 차유 대다 송장 차제 추즈 대 차시 대달라 땜바당 차시 대다경 차제 대라 때는 예베 차라 때문에 딘중인바 신도 세부이 현양 신나당 수통롱년당 아니 모바일당 컴퓨터 소 베토말레 셰라베 개발 마셰 양 딘중 댕이기 토라 더도야 제나 때네 답에 딘중 요바 송 소티파도 벤시기 다야 दोस्रो रहेको छ नेपाली पेज नम्बर 208 मा दोस्रो अंश भाग या अंश पनि भाग या तो आवायावा भन्ने एउटै होइन रूपमा आश्रित प्रतीत समुत्पाद भनेको कुनै पनि धर्म या वस्तु आवायायी या सावायावा हो भन्ने त्यसलाई अंशमा आश्रित प्रतीत समुत्पाद भनिन्छ उदाहरण हातमा लगाउने घडी हेतु फल प्रतीत समुत्पाद हुनको साथै घडीको सुई आदि विभिन्न यन्त्रहरू सामग्रित भएकोले त्यो अंशक या आवायावा भयो त्यसकारण यो आवायायी घडी थरीका अंशहरूमा आश्रित भएको र ती अंशहरू पनि आवायावामा आश्रित भएकोले अंशमा आश्रित प्रतीत समुत्पाद भनिन्छ अतः जस्तै वन लेखेको छ यहाँ फरेस्ट चलचित्र मोबाइल एवं कम्प्युटर आदि धेरै उदाहरणबाट जान्न सजिलो भएकोले यहाँ विस्तारमा भनेको उल्लेख गरिएको छैन अब बृहत तरिकाले उल्लेख गरिएको छैन पुनः ती दुई प्रतीत समुत्पादमाथि अझ पनि विचार गरे भने नामाङ्कनमा आश्रित प्रतीत समुत्पाद भएको बुझिन्छ या ता दे अनि ता domji gyagiyinda kiranzu yakujita dedoa ta taringa ngaju dingi lapsari gyunde tenjung chashe tenjung lapsari ta dil hate ta tambu dingi la domji gyagi ngaju ge samlu tangdu ni samlu tangore dupcho ochik tang gakchok sene ni de yindu pena gyunde tenjung lara aringel dilata gyunde lamo wasde tenjung segdowa tenjung sude chamba dupcho ge samlo ta gakcho samlo ni yor dupcho ne ten jong su de shen shi la ten ne singe ten su de shen shi la ten ne jong su de yoba hago so jong su de kare yoba de su de shen shi la ten ne yores shen shi la ten ne chapares de kogore sem zamba menje gi ten jong su de shenshila tene kepa la kogore kepa uma baglu la kego mare ko yena digore tinza tin jung shebe jung ni yebete tinza shen la tene jung su de shen la tene yoba tuba chakpa terang kogore disoa ali di dupcho yinda dupcho ne samdana tiche यसमा पनि यस्तो रहेको छ प्राप्ति पक्षको प्रतिदेश समुत्पाद र एउटा निषेध पक्षको प्रतिदेश समुत्पाद दुईटा रहेको छ
अब प्राप्ति पक्षको प्रतिदेय समुत्पाद भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरू कुनै पनि चिजहरू एक आपसमा निर्भर भएर मात्रै उत्पन्न हुन्छ। बिना निर्भरमा आश्रितमा कुनै वस्तु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। र एउटा जुन एउटा माध्यमिक बाहेक अन्य तल्लो स्तरको जुन एउटा सिद्धान्तवादहरूले चाहिँ के गर्ने भन्छ त, जुन एउटा प्रतीत्य समुत्पादद्वारा उत्पन्न भएको मानिन्दछ भने अनि जुन एउटा माध्यमिक र प्रासङ्गिक मार्गहरूले चाहिँ यो चाहिँ भएको जस्तै प्रतीत्य समुत्पादद्वारा भएको एउटा उत्पन्न भएको र एउटा चाहिँ भएकै उहाँहरूले यसरी स्वीकार गर्दछ। जुङ से नेपाल के रखा है उत्पन्न 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 रे बे जुङ जुङ से जरो जुङ से ति अनि त्यो के रे सेमजम मेन्जे के लोला जुङ से ति के पाराङ छे उमा बे लोला जुङ से ति के पा चुगो मारे यो पा से कोरेस दि इंजि मिन्जि यावा छौर। त्यसैले जुन एउटा अघिको चाहिँ झुङ भन्नेको चाहिँ उत्पन्न भन्नाले चाहिँ उम्रेको अथवा चाहिँ फलेको पनि भन्छौँ हामी साधारण भाषामा बोल्दाखेरि उत्पन्न। त्यो चाहिँ जुन एउटा चित्त मात्रा भन्दा तल्लो स्तरको सिद्धान्तवादहरूले स्वीकार गर्दछ भने जुन माध्यमिकहरूले चाहिँ उत्पन्न भएको मात्रै नभएर भएकोलाई पनि उहाँहरूले स्वीकार गर्दछ। या तादिसो तेन जुङ तादिसो 先了对呢，中式的先了对呢，越是你口对，口多啊，这到越把的口越长，能做工作都越出那个对的，能越差越当的写的，电中式的越把口多啊，口多啊，当然电中式的上路也不当呢，没把这样口的，看的是口的了呢，电中了说嘛，先了对呢，中了说嘛。 先了对呢，中国人呢，先了马对呢，中国人呗。先了马对呢，中国马的是够多啊。先了马对呢，中国马的是的，先了马对呗，国内让王基中国马的是的，搞错的嘞。现在个先了对呢，中些呗，读错。先了马对呗，让王基民众是可用的，搞错。对。 अब निषेध पक्ष रहेको छ, निषेध गर्ने पक्ष रहेको छ। अब अघिको जुन एउटा प्राप्ति पक्ष रहेको छ त्यो चाहिँ कुनै अरूलाई भर परेर अथवा चाहिँ कुनैले निर्भर भएर छ भन्ने उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्राप्ति पक्ष हो। अब निषेध पक्ष रहेको छ, अब के हो त भन्दै अरूलाई बिना भर नपरी कुनैले आश्रित नभएर कुनै वस्तु हुन्छ त हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ अब स्वतन्त्र रूपले हुँदैन, सत्ता पक्ष स्वतन्त्र रूपले हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निषेध पक्ष हो। त्यसले चाहिँ रोक्नु पर्दछ। कुनै धर्म वस्तुहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन, स्वतन्त्र सत्ता हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निषेध पक्ष हो। ता दि इंजि मिन्जि जि सिम गरे रेसों जिक छे ता सिन दि तेन जुङ से दि सेन ला तेन जुङ ला छरवा ता ला छदु चंबा सेन ला तेन जुङ से जि सेन ला तेन दंग के जि योंग दे ग्युन्डे तेन जुङ काबला ग्युगे सेन ला तेन दिबु जुङ लगोदा दिबु खान्डे चे येनाया रंगले शेंबे ग्यु सेन ला तेन जुङारेस 제 고도에 디부티 칸트 총레 라디 규겐 셴라 때네 종레스 고도에 디두초체 다 가초데 디부티 규겐라 때네 종아 인자 규겐라 마테나 디부티 미종선 고도에 가초 어디인데 균제 땡종라야 두초 가초니 अब त्यसै गरेर जुन एउटा सबै धर्म वस्तुहरू चाहिँ जुन फलहरू छ जति नै फल जस्तै धर्म वस्तुहरू छ त्यो सबै कसरी उत्पन्न भयो भन्दाखेरि अरूलाई निर्भर परेर अरूले आश्रित परेर चाहिँ त्यो धर्म वस्तु फलहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ प्राप्ति पक्ष हो। र अब अर्को रहेछ त्यो पनि के छ हेतु प्रत्यय प्रतीति समुत्पादद्वारा नै फलहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। जेबु छाङमा सबै फलहरू धर्महरू वस्तुहरू चाहिँ फलहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै फलहरू चाहिँ हेतु प्रत्ययद्वारा नै उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ।
다 제부디 규겐라 때네 총상 제부디 규겐라 때네 총상 규겐라 마트베 제부 중규 매 규겐라 마트베 제부 रावांकी 매 어디 각초 त्यसैले अब फल सबै प्रत्यय जुन एउटा हेतु प्रत्ययद्वारा नै उत्पन्न हुन्छ भनिसकेपछि फल भनेको कुरा चाहिँ हेतु प्रत्यय बिना फल भनेको हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ निषेध पक्ष हो त्यही हिन्दू जेबु रावांकी मेबाति कोगदोवा gyugyenla matwe la gyugyenla matwe be jebu rawangi makyabati त्यसपछि हामीले यो बुझ्न सकिन्छ कि फल भनेको कुरा चाहिँ हेतु प्रत्ययद्वारा नै हुँदो रहेछ हेतु प्रत्यय बिना चाहिँ फल स्वतन्त्र हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ 즉 됐어요 세브레소와 다 되는시데 차시를 때는 좋아서 다 디페는 못하다고 차지기 시작 차지세소와 차지기 시작 대 차시를 때는 종래에서도 좁초 낭초체 차시를 때는 종상 차시를 맞되나 라왕기 차제대 차시를 맞되나 라왕기 민도 라야대 아니 각초 लिखदोवा 제가 네이버에 어딘이 섬다 ती 각초 अब यसमा पनि जुन अंशयुक्त प्रतिनिधि समुत्पाद पनि हामीले दुईटा तरिकाले बुझ्नु पर्दछ अब त्यो चाहिँ प्राप्ति पक्षमा हेर्यो भने सबै अंशयुक्त प्रतिनिधि समुत्पादद्वारा नै कुनै फलहरू चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ अंशयुक्त बिना स्वतन्त्र रूपले कुनै चीज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ निषेध पक्ष हो त्यो हामीले यसरी विचार गर्नु पर्दछ 아야 되도와 어디 되도체 다 디전들이 다 균제 된중 차시 된중 딩이 차래 다 깔레 카가들레 도베 딱섬기 된중 세 좋아 다 될라 아야 야 달롭젠 타루도 좀 켄조여 직바디바 동으로 심슈 체르체르 로고다 롭젠 타루도 좀 되네베 심슈에 마차도나 되네 야고요마 अब रहेको छ नामकरण अथवा चाहिँ परिकल्पद्वारा राखिने प्रतिदेश समुत्पाद रहेको छ तेस्रो यो अत्यन्तै कठिनाइ छ गाह्रो छ र अब विषय पनि गाह्रो भएको हुनाले हामीले पनि आफ्नो दिमागलाई अलिकति तेज बनाउनले जरुरी रहेको छ 아야 다 돼 말이야 야 어때리다 다디리 숨바 담빙년에 빼자마다 내시쇼 숨바 똥배 딱바점기 땡중셰바 티 숨발레송아 숨바 똥배 딱바점기 땡중셰바라 니 빼템바 된셰바 오스 당분님 돌레 karma rabi marmentang gyumas silva chuburdang melomlokta tin tabur duje chönam tetar ta she sung ta donala pe mambu yor ta denzola ya teshi shibuji gyayo ta di talenga zo mambu mogo che kung tuksa di pe di sung ne she sung me dir pe kodewa takta durgi tengne shebar chas hako chubure che di diba chero 다 되도와 숨바 똥배 딱바점기 띵중기 빼땜바 세네들이 계란조 다른 분의 땡이 땅에서 떼다 네 가르래도 두유래도와 네 가르래도 타고래도 해 믹스를 위에다 믹스를 되나 어다 탁다 대한 두유래 삼대 끼고 왔다 야다 게임도 다 되래 주 잡고 예배 탁다지나 주세기 니데 되소아 다 담부 주 라면다 탁달라 빼는 알아서 쇼게 토랑 잡고된데 아니 직출로라야 도 출로로 소소 도가체 디가라야 지당 무인이술라 미츠기 대와 주요레 세네케제 시에네 주요그레 사면 남도양 여가체 다 근데 출로로 저에 가도 대발라 타 링스네 주자부 지기 탁바 타타지 대야 섭다 대야 주나시 거래 잡는 동시에나 남주 람산 셈네 가르쳐 그래 오 파게 주도와 삼바지 샤기르 샤그 말해 샤기르와
다디 띵아주 상마 하고도 와 제장가 우인이 줄라 파기 탁바로 와 얘네 감줄라 갑디디 깬데지기 토네 탁다 디 강라 파기 주지도 세네 아니 셈기 나지 샤르기도 와 디디 탁다 파기 강라 주시 셈티기 삼바 인자 셈티기 쇠바레 하고 쓰네 셈티기 쇠바 인자 속인데 남도로와 똑바레 똑배기 디레 삼바 인자 똑배 딱바레 저도 똑배 딱 세는 텔레스고리아 똑배 딱 수도 가래 똑배 디오 삼바티 똑배 디레 파기 탁다디 주 마임발라 탁다디 주레서 똑배 삼나 아니 가르차래 똑배 딱 탕부 디시한 거다 똑배 딱 세는 가르래 수디 똑배 디레 삼바티 어야 탕부 디치체 अब यो जुन एउटा तेस्रो रहेको छ नाम मात्र अथवा चाहिँ कल्पनाद्वारा नेपाली नियम भएको छ अलले अया ठिक अया जुन एउटा अघिको हरफ रहेको छ त्यसको यहाँबाट यो चित्रबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अब जुन एउटा नाम र कल्पनाद्वारा राखी गरे हाम्रो नाम मलाई चाहिँ कल्पना दिलाउँछ कल्पनाद्वारा परकल्पित भन्ने शब्द हामीले बुझ्नु पर्दछ अब कल्पना भनेको के हो कल्पनाद्वारा पनि हामीले जस्तै उदाहरणदेखि हामी सुरु गरौँ बिहानको जस्तै अब बिहानै उज्यालो प्रष्ट तरिकाले उज्यालो नहुने बेलामा हामी यदि कतै बाटोतिर हिँड्यो अथवा चाहिँ जाने बेलामा त्यतिखेर कुनै मान्छेले चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ सर्व छ भन्यो भने यदि हामी जाँदाखेरि अथवा चाहिँ जाने बेलामा एक प्रकारको मनमा पनि शङ्का लिएर हामी हिँड्यो किनकि एकजना मान्छेले पनि भन्यो र हाम्रो मनले पनि एउटा डोरी देख्यो भने त्यतिखेर अलि साँझ अथवा चाहिँ उज्यालोहरू डोरी देख्यो भने त्यतिखेर के हुन्छ त पक्कै अघि एउटा मान्छेले पनि भनेको थियो मैले अब डोरी भनेर त थाहा छैन साँच्चीकै सर्व हो जस्तो हामीले लाग्दछ त्यो के हो भन्दाखेरि वास्तविक त्यो सर्व होइन फेरि किनकि एउटा डोरी हो वास्तविक त्यो हो तैपनि त्यो वास्तविक डोरी भए तापनि हाम्रो सोच हाम्रो कल्पनाद्वारा चाहिँ त्यो चाहिँ सर्व जस्तो देखियो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब मनले चाहिँ जस्तै सर्व हो भनेको जस्तो हामी सम्झियो केले गर्यो भन्दाखेरि मनले गर्यो त्यो पनि मन पनि केले आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो त्यतिखेरको मन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कल्पना हो जस्तै अघि कल्पनाले वास्तविक नभए तापनि हाम्रो कल्पनाले के भने ओ सर्व जस्तो हो भनेर हामी त्यो राख्यो नि त्यो कल्पनाद्वारा राख्यो नि हो त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ नभएको चिजलाई पनि कल्पनाद्वारा पनि हो रहेछ भन्ने कुरा त्यो कल्पनाद्वारा राख्यो नि हो त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा कल्पनाद्वारा राखिएको हो भनेर बुझौँ हामीले अहिले तोपे दी हो संबा तोपे जुल तक सुदि तोपे जुरे सभा हो थिना कल्पनाद्वारा चाहिँ जस्तै सर्प हो भनेर राखिएको त्यो मात्रै बुझौँ हामीले कल्पनाद्वारा सर्प हो भनेर त्यो कल्पनाद्वारा राखिएको मात्रै अहिले सम्झिनुहोस् तोपे कि सबला तोपे तक्स र जुन कल्पनाद्वारा कल्पनाद्वारा राखिएको त्यो दिला गर्दा तोपे सबला तोपे जुरे सबला तोपे जु तकपास खान्तो तोपे सबला तोपे तकपास दिछे कल्पना गरेको माथि कल्पनाद्वारा राखिएको ओया दिनंसी मिंगी दिरे सेने लापाला मिंगी तकपास त्यसै गरेर नाम यो हो भनेको जस्तै नाम राखिएको नामले राखिएको पहिचान गरेको त दिखो गर्दा मिंगी तक सेवाति मिंगी तिरे से जेबा नामले राखिएको भनेको मतलब चाहिँ मानले यो हो भनेर भनेको देख्छौँ तेरेसँग त तोबेगी दिरे सेने समयौंदे खरे तोबे दि तापा त थिङी दि चियाङ्गेर्सिला कल्पनाले यो हो भनेर हामी विचार गर्छौं र कल्पनाद्वारा चाहिँ यो हो भनेर राख्छ फेरि हामी यति मात्रै हामीले अहिले बुझ्यौं देख्छौँ दिपातो या कब दिदु र त कब दिदु त्यस्तो बेलामा कब दिदु थाक्टला त दुरे सेने तोबे तासों तामासों तासों
नेपाल नला त अब त्यति बेला हैन त्यति बेला अब त्यो डोरीलाई चाहिँ कल्पनाद्वारा चाहिँ सर्प हो भन्ने कुरा राख्यो कि राखेन राख्यो हो त्यो मात्र अहिले बुझौँ राख्यो है त मिदिले या दियोर्दा त्यो बाजी खियायोर्दा मिद दोदेर ताको थोपासाने शेने मा छिर्दें지 ग्याबरेदा र फग दुदु सने शेने छिर्दें ग्यार यातेन थोपासादा फग दुदु दु अलि तेज गुदास कमंगा चिंगु को गुजोता यो मारे ता गुजोता मेसा आख्याचा दु आइना सने ग्युपादी खिचे फा आलो क्या छु आले जाबा ता पर गजु जाबा फागेल दुल यो मारता ता फागेल खर्चा देरे थाप क्यांग्या योरे ता दिदु कोगी दुते छेरे थाकबे गाला नि थाकबे गाला दुलची ता यिस ता दुते थाकबे गाला खाबदु चेदा थाकबे गोने कंग बगे जुपादु थाकबे छिलो नांगते 용도 두 수수기 파기 थाकबे गाला दुल ताप नांग시 थाकबे गाने 두 쟁예고 말다 간제세나요 니고 말해 니게 매자 다 가르쳐서 두디 탁배 강라 매바 마세 세네양에 마소와 세네 니게 매바 임바 윤도 잠바 다 가래 다 민독서 타제 투르와 파게라 세용도 민도다스 당기 니게 셈기 똑배기 두선 딱바 레샤 마도 세네 민도다 세네 하고를 고고 말해 다 디켄서 고체샤야 디바드 찔라데야 अब अघि त्यो डोरीलाई सर्प हो भनेर एउटा कल्पनाद्वारा हामीले राखिएको छ हामी त्यो अहिले त्यो अवस्थामा पुगेको छ अब त्यतिखेरको पनि एउटा समय रहेको छ अब हाम्रो यदि त्यो अघिको हाम्रो हातमा यदि लट्ठी पनि रहेको अवस्था सोचौँ र त्यो बेलामा अलि अँधेरो भएको हुनाले साँच्चीकै एउटा सर्प हो कि भनेर राखिसक्यौँ र हामी पछि सर्दछौँ र त्यतिखेरको अवस्थामा अब हामीले एकछिन केही 5 मिनेट जति रुगेर कुरेर सर्प हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्दछौँ हामी हेर्दछौँ त्यतिखेर अब चल्दा पनि चल्दैन त्यहाँ बसिरहेको छ र त्यतिखेर जुन अब नजिक गएर अब लट्ठीले अथवा केलायो अथवा हो कि होइन भनेर परीक्षण गरेर चेक गर्दाखेरि वास्तविक सर्प त होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ हो त्यतिखेर जुन एउटा डोरीलाई नै सर्प राख्यो नि हाम्रो कल्पनाद्वारा हो त्यति कल्पनाद्वारा राखिएको एउटा कुरा राखिएको सर्प चाहिँ राखिएको सर्प माथि डोरीको माथि तिलाउँदा टेङ गोने जुपर्दु टेङ ने वो छिलो छिदा नाङ छङमा चाहिँ हुँदो र त्यसरी अघिको जुन डोरीलाई हामीले सर्प भनेर राखियो अब त्यसले अब केलाउनु पर्यो वास्तविक हो कि होइन भनेर त्यसले राम्ररी त्यो हेर विचार गरेर चाहिँ विश्लेषण परीक्षण गरेर राम्ररी हेर्दाखेरि जुन सर्प राखेको डोरीले नै सर्प हो भनेर विचार गर्यो र त्यसले राम्ररी परीक्षण गर्नु पर्यो अब हो कि होइन भनेर र परीक्षण गर्दा एउटा परीक्षण गर्यो एउटा परीक्षण गर्दाखेरि सर्प नभएको कुरा त हामीले थाहा पाइहालेको तर पनि राख्यो नि अघि मनले त राख्यो सर्प हो भनेर मनले राख्यो तर मनले राखेको कुरोलाई परीक्षण गर्दा सर्प नभएको कुरा त हामीले बुझ्न सक्यौँ हो त्यसरी नै अब कुनै वस्तु कुनै धर्म पनि यस्तै हुन्छ जस्तै कल्पनाद्वारा राखेको र परीक्षण गर्दाखेरि नभेटेको कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ तादि जुल दिक्सो हे थाटा जुल दिक्सो या ताति नसिन छेने ता सुजोङला दुइतिरेदा ताति थाटारवा तादि दुइरे ता फागेले yang nganzugi yang ngone rang phage du yoba che ta sosu shoge do su do debe kabla phage du chi yoba tang kujo chi tang na du do samne nganzu shegire wa che tang didu zamba du phajo ngone du gi supu chi phage yoba ani do chene ri chene yoba kujo chi tang yonde du gi lyu dang sim gi teng to nganzu sim gi 주 생애직 양 따그래 파게 주도다 세 따그래 디 따그러 와 파게 주도다 따만나시 파게 줄지 여다 여러 와 디포도 알레직 छ अब दोस्रो रहेको छ अब यो अहिले दोस्रो चित्र रहेको छ यो चाहिँ साँच्चीकै सर्वमा अब विश्लेषण गर्ने भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ अब यदि हाम्रो परै हामी हिँड्ने बाटोमा कुनै ठाउँमा सर्प भेट्यो भने अब सर्प भेट्यो भने जुन अब त्यो साँच्चीकै सर्प हो त्यो फेरि अब त्यो सर्पको चाहिँ सर्प भनेको कुरा हामीलाई यादमा आउँछ तर त्यो सर्प चाहिँ शरीरद्वारा हो कि
अथवा चाहिँ मनद्वारा हो जुगी ल्युदा सिमला तेने डुल तापारेस अब त्यो सर्प चाहिँ अब कसरी हामीले सर्प भन्छौँ त भन्दाखेरि अब त्यो सर्पको शरीर छ सर्पको मन छ त्यसैले हामी त्यसद्वारा चाहिँ सर्प भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्दछ हो यहाँसम्म हामी अहिले बुझौँ हो या 탁달라 둘세네 또베 딱바당 탁달라 둘세네 또베 딱바당 둘기 풍보 둘기 숙보 셈 류셈라 때네 둘 딱바니디 집어차송아 딱바디스 거다 또베 딱바디 집어차송아 र त्यसैले अघि जुन एउटा सर्प भनेको चाहिँ कसरी भयो भन्दा सर्पको शरीर सर्पको मनद्वारा राखी गएको सर्प र सर्प जुन एउटा भनौँ न एउटा शरीर र अनि मनद्वारा राखी गएको सर्प चाहिँ सर्प रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ सर्प भन्ने शब्द छ नि त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि शरीर र मनद्वारा राखी गएको सर्प तिब्बत डिक्सो 다 디드 잠바 탁달라 주 또베 딱 주기 류다 셈라 주 또베 딱바디 지부지가래 다 케버 가리요레 슬라바이나 다 케버데 가리요레라나 탁다디기 소갸투요 말에 주디기 소갸구요레 디 겨구요바 인자 동방이 율롭종 맹에 있는다 동이 율롭종 영에 있는다 니가기 दे दुल दुख सेने लायादी चिपरेस अब जुन एउटा अघिको डोरीलाई चाहिँ हामीले के भने त डोरीलाई राम्ररी डोरीलाई कल्पनाद्वारा सर्प हो भनेर राखियो एउटा अब सर्प हो भनेर राखेको छ एउटा कुरा अब दोस्रोमा रहेको छ जुन साँच्चीकै सर्प पनि शरीर र मनद्वारा राखी गएको सर्प हो भनेर त्यो राखेको दुईटै एउटै हो तर अब फरक के छ भन्दाखेरि अब डोरीले त हामीले ठुङ्दैन अब सर्पले त ठुङ्छ त्यो भएको हुनाले अब यसमा के छ भन्दाखेरि जुन एउटा शून्यताको दर्शनलाई बोध भएको या नभएकोमा एक समान भएको छ अहिलेको अवस्थामा या ता थिने ता तोङबङिला समलोताङ्गी लागे मिचि ओ तङमने फगे जुइदि फगे जुइवने रा दुदा सोग्यागदु लाय तातिपादु डिरे ता यिनाया du larete du rangi ngene yore yo maribes nga tseju chigi sta auswa ta tseju che yongde du singe de lola khari shabe du the tope takpe the dulre takten sigre takten dul tende du the du ki pakpa ne dul ki sha ne dul ki tene go mik tene ti durebe sene 주기 류다 생기 땡네 주 가와도 세네 제 용도 다양 이거 말해 마세데 샤나 파게 여대와지 소갸그도 세지 소갸겐데 가와도 세네 파게 주기 빡빡다 류다 생기 땅네 차시 레레네 마세 용도 양이고요 말해 대대 이마 인사 주디 민둘라나 소갸그도 제가 치는 얘기면도 라용도 딱된세네 마녀바 세디 차르다 주 딱된세네 마녀바 어디 अब यसरी अब फेरि अब यदि शून्यताको ध्यान गर्ने शून्यताको अभ्यास गर्ने साधकले अघिको सर्पलाई राम्ररी हेर्यो भने अब सर्प त रहेछ कसरी बनेछ भन्दाखेरि शरीर र मनद्वारा चाहिँ सर्प रहेछ अब सर्प रहेछ र त्यो एउटा सर्प छैन भने पनि रहेछ यदि सर्प अब नभए भने फेरि ठुङ्छ अब सर्प रहेछ फेरि त्यो सर्प चाहिँ कसरी भयो त स्वतन्त्र रूपले रहेछ कि अथवा चाहिँ स्वतन्त्र सत्ता रहेछ कि भनेर त्यही सर्पलाई फेरि खोज तलास गर्दै गयो फेरि उसको त्यो शरीरमा अथवा चाहिँ मनमा त्यसको पार्टहरू हड्डीहरू कसरी बन्यो यो सर्प एक गरेर चाहिँ एक अंश एक पार्ट गरेर खोज्दा गरेर अन्तिममा फेरि सर्पै नबेच्ने त्यो अवस्थामासम्म पुग्छ ता खाङदार 원내 장내 인다 삼로 마땅을 마도 삼로 땅나 주세야데 주기 류기 땡네 디두레스 니기요 말에 줄기 셈기 땡네 디두레스지 땅예요 말이스 데데 인자 주데 딱된세나 미녜스 디 인지미지 책디신 거야 주 딱된세나 미녜스 र त्यसरी अब त्यो अघिको राम्ररी विचार गरेर हेर्दाखेरि अब शरीरद्वारा जुन खोज्दाखेरि
सर्व नभेट्ने, मनद्वारा पनि नभेट्ने र अंश खोज्दा पनि सर्व फेरि नभेट्ने वास्तविक त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अन्तिमको खोज तलास गर्दाखेरि रिसर्च परीक्षण गर्दाखेरि अन्तिममा सर्व भन्नेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपले नभएको कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ चिकडिक्सुए त जुदि ताक्तन चाहिँ निकी मेपा यिङचाङ सति गुम्जेल रोड जुदि जु मेचाङ लगो मर्दा जु ताक्तन चाहिँ निकी मेपा यिङचाङ सति गुम्जेल कोने अनि जुथे रंगी ngone me rawangki me rangsinki me तुक्सला वर्ता त्यसैले अब जुन एउटा सर्पलाई शरीरद्वारा मनद्वारा राम्ररी परीक्षण गरेर खोज तलास गरे भन्दा पनि छैन रहेछ। अब फेरि सर्व नभएको होइन, फेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि परीक्षण गरेर राम्ररी खोज तलास गरेर अन्तमा चाहिँ स्वयं छैन रहेछ, स्वतन्त्र छैन रहेछ, स्वतन्त्र सत भएको सर्प चाहिँ छैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। धेरै त दिसुदि याबुता पेन nye takche cheba chash di drugi di yimba chash ta dru di tse ne mindus ta dru rawangi mes di dikswa ta dru rawangi yo marwa tse na kyun nye maswa ta tse na nye masun te yina ya dru singe chik yone yore so gya sung tangi lap sa yimba ta dru gi so gya ne yone yoba yindi ta yodang kare page ne mindowa page ne tse na mindowa ta kare 수수기 셈 똑바기 풍부 주기 풍부라 때네 주세는 샤파 다라래 그래서 텐데 임바 인상 다데 뚜삐 딱바 점사다 디신을레레 당기 바로도 또베 딱바래 또베 딱바 점라고 말 점디 가둘라 그래 세네 매자 라왕기 메스 다 라왕기 메나 윤이 요래 간데스 요래 수디 똑배 땅네 요래 라디 주여당 탈뚝바데 똑발라 라레소 그 왕자를 모서는 슉디 똑발을 내소 된데 임바 인자 똑배게 딱바 참레라 똑배 딱sam레 수디 주디 똑배 딱sam레 수디 주 요마레 큐니라고 말에 주디 똑배 딱sam레 셰베 짬르디게 가리체 수디 라왕기 요바디 랑싱기 요바디 파게네 요바디 세 까빠레 라고레 어서 둘깍 마레스 둘 파게네 소독 라야데 까빠레스 두 여당데 수수sem기 파 딱바레스 sem기 파 쇠샤바레스 두스 코거레 अब जुन एउटा रहेको छ अब अघिको जुन एउटा यो सर्प अब सर्प चाहिँ हामीले राम्ररी परीक्षण गर्दाखेरि ध्यान दिएर परीक्षण गर्दाखेरि सर्प कसरी भयो भन्ने कुरामा जस्तै सर्प चाहिँ शरीर वचन शरीर र मनद्वारा चाहिँ राखी गएको रहेछ र खोज तलास गर्दा रिसर्च गर्दाखेरि अन्तमा सर्प चाहिँ नभेट्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ पहिला। अब फेरि सर्प नभएको होइन, सर्प छ, तर त्यो सर्प कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्दछ। त्यो सर्प चाहिँ जस्तै शरीर वचन मन यिनीहरूद्वारा राखी गएको रहेछ, साँच्चीकै छ, तर उताबाट छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्वतन्त्र उताबाट छैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामी। स्वतन्त्र छ भने खोज्दाखेरि भेट्नुपर्छ फेरि। त्यो भएको हुनाले स्वतन्त्र रूपले छैन रहेछ। अब कसरी छ रहेछ भन्दाखेरि कल्पनाद्वारा राखिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि कल्पनाद्वारा त राख्यो अघि, यो चाहिँ केवल भन्ने शब्द यहाँ रहेछ। चम्डा भन्ने चाहिँ मात्र कल्पनाद्वारा राखी गएको एउटा सर्प रहेछ। त्यो पनि कसरी बन्द रहेछ भन्दाखेरि यस्तो शरीर अनि वचन यिनीहरूबाट भएर रहेछ। अन्तिममा खोज्दा चाहिँ भेट्दैन रहेछ। त्यो नभेटेको कारण नभएको होइन रहेछ, तर स्वतन्त्र रूपले छैन, मेरो मनबाट चाहिँ राखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। 부익돌된거 텐데 찍라 아니 신내 똑보다 띵중니 레샤 띵중 인당데 똑배 딱배 권네 띵중 똑배 딱바 점기 권네 띵중 차 인상 똑배 딱 점기 띵중 슬라바다 범견은 되다 하우서 쇼마 똑배 딱 점기 띵중 수도 텐데 삼당고 와
र त्यसैले अब हामीले जुन एउटा नाम र मात्र कल्पनाद्वारा परिकल्पित प्रतीत समुत्पाद भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन रहेछ र एउटा मात्र कल्पनाद्वारा राखी गएको रहेछ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दछ या 다 티야 야 다 남부쪽이 다른 때서 저 고송해 티인다 다 다른 때 세로 땅과 다 세로 땅에 들이다 다 단기디 가리는 거 네 말해 데레베 어디 딱다래 다 당연 가서 대임바 숨바 또배 딱정기 띵중셔발라 니 빼때바 세디 차스 다 된셔바 세디라 개버셔긴다 그래서 다 된셔바 세디네레데 어야 다들 쿵 니버 된셔바니 돌레 제타라야라 초남라 때네 신다 죄바 따르 대신 풍부남 때네 군습 심진 셰차와고 제네 도이 콩디 대체 디네발 나노 도이 아야 어디지 로다 अब मूल प्राज्ञ जुन एउटा अघिको उदाहरण सहित हामीले एउटा बुझिसक्यौं अब यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अघिको नाम र कल्पनाद्वारा राखी गएको प्रतीत समुत्पाद भन्नाले प्राज्ञ शास्त्रमा प्रतीत समुत्पन्न नभएको धर्महरू विद्यमान हुँदैनन् यसैगरी शून्य नभएका धर्महरू पनि विद्यमान हुँदैनन् तेरे मारे साथी त्यसो दि मारे साथी त्यसो नेपाल न दिरेदी ओया दिक्यो अनि अब दिरेछम सूत्रमा जसरी रथका अङ्गहरूका समूहलाई आश्रय लिएर रथ बनिन्छ त्यसै प्रकार स्कन्धहरूका आश्रय मार्फत समृद्धिमा सत्व बनिन्छ दिदिरदा दोई लोङ छे 다 때는 땡주기 롱땡기인다 땡주기 롱. 다 땡주 롱들이 사실레스 땡지데워 종화 강 되는 동방이도 시 되는 때는 나빠때 딩이 우메 라미노 송도와 어다 간다르 때는 종화레 수드 차타카 라왕기 요 말이 수드 라왕기 똥바레 요 말이 수드 따타카 dom용도 우마 세들고 갔다 딱지기 탄이 빵배 우마 या पुल प्राज्ञ शास्त्रमा प्रतीत समुत्पाद नभएका धर्महरू विद्यमान हुँदैनन् यसैगरी शून्य नभएको धर्महरू पनि विद्यमान हुँदैनन् प्रतीत समुत्पाद शून्यता नै माध्यम मार्ग हो यसमा दुई प्रकारको छ शाश्वतवाद र उच्छेदवाद दुई प्रकारको छ शाश्वतवाद र उच्छेदवाद चाहिँ योले देखाउँदछ देशमा उमेरलाम देशमा 딱타 체타디 가자 체타 까야디 가리용고 때는 종시에 체다까 र जस्तै एक आपसमा निर्भर भएर उत्पन्न हुन्छ भन्नेले चाहिँ के रोकाउँछ भन्दाखेरि उच्छेद जस्तै उच्छेद भनेको चाहिँ अब यो भन्दा छैन भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ नि उच्छेद 체다까 रावाङगी मे सेवादिगी 딱타까 र स्वतन्त्र रूपले छैन भन्नेले चाहिँ के चाहिँ रोकथाम गर्छ भन्दाखेरि शाश्वतवाद तेन्द्रगी 딱타까 체다까데 किथेला उमास हो त्यस्ता एउटा उच्छेद र शाश्वत दुवै रोक्नेको बीचमा चाहिँ माध्यम मार्ग हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ ओया तादि एन्जेगी तेन्जुङ सुमदि रोप्जिक सुछारे तेन्जुङ सुमदि यापुजी शेना अनि शिने याथा 동방이 세디기 까야티 아니 들레도아 세자하고래 대인자 다른 디지슈 안 참샤긴다 니바 가자면 젬바 세다 나도 디땅에 요래 동방이라 땅에나 시럽 총는 풍버를 요르세는 송아나시 동방이라 삼루동당디 약부지 마총나 동방이라 따당 노르나 배 시럽 매배 미소 냥가 시부지어다 양나 딱탈로 두그래 양나 채탈로 두그래 그래서 동만 얘기 된 치지 말라고 시발라 우메 된디 시행고고 하래 근데 임바 인도 동만 얘기 된다 약부 시발라
가리 까기 요래 가리 추 두비운 거래 디시엔 거래 똥망이지 까야 돼 가리 이메 코라 더나 맞잖아 빼나 차셔나 셰르님보 나라 오좀 된데기 수금의 송도와 다 수요 말았다 담의 송다 다요 말에 티요 말에 로요 말 엔데체는 람나 녀가 시부저다 체달로 다 수금의 담의 티메 라데다 오즈 인도다 다 수금의 담의 티메 라용도 파기 치 수그드메나 수수수부에 여기 말와다 근데 이나 녀 수금의 녀 세메 알아야 메슬라도 딱 나라 메라나 오즈로 딱나 제바보로 제바보메 나와봐 제바보메나 자와 요마로 레메 나와봐 레메나 레상보메 레녀바메 게와메 딕바메 기디 가야메 다들 야 독도 치용도 잠바 아니 군조스메 메 라도 라도 치다 간담쇼 어디 연도 아니 장변반나신 체다 가사 체다와 냥가쇼 로타게냐 다 군조스 요 말다 슬라이 냥가시라요 대연바 윤데 똥이게 각자티 약부 뭐신 거 똥이 생긴데 가래 까게 요래 띵 뭐신 거래 그래서 상막 까게 요래 여제 상막 까라나 냥가 쉽죠다 त्यसैले अब शून्यताको दर्शनलाई हामीले अध्ययन गर्ने भन्दा अगाडि प्रकृति समुत्पादको दर्शनलाई बुझ्नै पर्दछ प्रकृति समुत्पादको दर्शनमा पनि तीनटा हामीले बुझिसकेको छौं अब प्रकृति समुत्पादको दर्शनद्वारा नै हामीले शून्यताको दर्शन बुझ्न सकिन्छ यदि शून्यताको दर्शनमा अलिकति विचार गर्ने अथवा त्यसले ध्यान दिनेमा गलत भयो भने यहाँ अलिकति भनौं न एउटा खतरा पनि बन्न सकिन्छ अलिकति होइन धेरै खतरा धेरै खतरा बन्ने पनि रहेछ भन्ने कुरा हामीले अब बुझ्नुपर्ने रहेछ त्यसैले कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि उच्छेदवाद हामीले हुन सकिन्छ यो शून्यताको भनौं न एउटा शून्यताको दर्शन राम्ररी बुझ्न सकिन भने त्यसपछि उच्छेदवाद भित्रमा पनि के छ भन्दाखेरि उच्छेदवाद भित्रमा यदि शून्यतामा पुगिसकेपछि केही पनि छैन जतै भगवान बुद्धले रूप छैन अब गन्ध छैन स्पर्श छैन के छैन भनेर उल्लेख गरेको छ हृदय सूत्रमा अब त्यस्तो छैन भन्दाखेरि छैन भन्दा रहेछ अब नबुझेर छैन भन्दा रहेछ अब म पनि छैन होला तपाई पनि छैन भन्ने कुरोमा आउँछ म छैन भने कार्य पनि छैन कार्य छैन भने अनि कुशल अकुशल कर्महरू पनि छैन अनि पाप धर्म पनि छैन भएली भन्दा फेरि तिरिरत्न पनि छैन होला भन्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ त्यसैले यदि राम्रो तरिकाले चाहिँ अध्ययन गरेन भने अनि उच्छेद जुन उच्छेदवाद भन्छ अघि त्यहाँ पुग्न सकिन्छ त्यो भएर अति खतरा यहाँ छ भन्ने कुरा हामीले बुझेर अनि त्यस कारणले गरेर निषेधको पहिचान गर्नु पर्दछ पहिला के रोक्नु पर्ने कुरा हामीले त्यसैले अब शून्यताको अध्ययन गर्ने बेलामा निषेध गर्ने के रहेछ रोकथाम गर्ने के रहेछ त्यो कुरोलाई हामीले राम्ररी पहिचान गर्नु पर्दछ हो तेरे ता देला फेरि नाला दिजियो किजो पर ग्याप छो चेन ता तन्द कावले सङ तेरे ओ या तेदो दे निबा गाचा मन जेमानिस कंगुर दोलांगर शेकबाले लुटु छिम्बो रंगशिंकी माके पाला गोंगने nye chue tamje makke par sungso chomden de korang sungso chomden de kalaso nye chue tamje yo mare sulo soba kigi mare laya de su makke laya de su mebe tone makke la mare su tsawani kigi yo mare la martas nye gi khari lai lana rangshing makke pala gongne sude samne nye chue tamje makke la yis nye su 마케 라야데 수 랑싱기 끼기 메발라 삼로땅에 수 마케 라빈다 좀 전에 코랑기 소래 코랑기 공부 대 인상 네 시랑님분 나라 수메 라베데 수 랑싱기 메바 인상 수메 라빈다 대마도 지단 수메 라메스 어디 송거 좀 전에 코랑기 소래 셰송 바타르스 똥이기 가자니 최남 똑비 딱점 마임발 랑원을 투바테이스 제가 똥이기 각자한테 랑원을 줘봐디래 랑원이 여봐 랑신기 여봐디 똥이 각자를 마도 찌르 여봐디 말이 세바래 하고서
랑싱기 요바 랑싱기 깨와 랑원의 요바 파경원의 요바 된소 동리기 가자 예스 지르 요바디 동리기 가자 마이스 어디 디인다 데 다디 네팔이 깨나라 교리요래 अब निषेधको पहिचान अझै जस्तै कन्युर लङ्कावतर सूत्रमा चाहिँ महामती स्वभावतः अनुत्पत्तिको विचार गरेर मैले सर्वधर्म अनुत्पन्न भनेको हुँ भन्दै स्वयं शास्त्रले आफ्नो अभिप्राय राख्नु भएको जस्तै हो भने तलको चाहिँ छैन। अब के भनेको छ भन्दाखेरि सबै धर्महरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैन भन्ने किन भन्यो भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दछ। सबै धर्महरू उत्पन्न किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन भन्ने कुरालाई लिएर मैले सबै धर्महरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैन भनेको मात्र हो भनेर हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हो ती तदि लुङदि पेखे चमु छायो रे सोआ तेयिमबा यिनजा नम्बर छोगी त सुमा सुमे डामे ठेमे रोमे शेरनिङबो क्योरियाता गेतोंबा लोया 아니 가랑도 가리인 거디 가리인 거 도지죠봐 그 망불로고요 봐 어디든 저 나라야 수메 다메 제메세야라고다 아니 저기 수 동바오 아니 저기 잡 동바오 세라고 된데 레소나 람사 좀 된데기 라왕기메 라왕기 동 랑싱기메 랑싱기 동 송유 티인다스니 섬땅거래 수메 수도 수랑싱기메 송고요레스 다메 수도 다랑싱기메 수 동바오 수도 수랑싱기 동바오 수 랑원의 동바오 수 라왕기 동바오 디송구도 sen tindeji sennya kore भोलि हामीले जुन एउटा ग्रन्थहरू पूजापाठ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो भित्रमा पनि हामीले शब्दहरू भेट्छ जस्तै रूप छैन गन्ध छैन स्पर्श छैन 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 भन्ने धेरै पाउँछ हो त्यतिखेर छैन भन्ने बेलामा चाहिँ यस्तो सामान्य रूपमा छैन भनेको कुरा होइन यो चाहिँ के छैन भनेको कुरा भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले छैन आफै उत्पन्न भएको छैन स्वतन्त्र सत्ता छैन रहेछ यो एकापसमा निर्भर भएर चाहिँ बनेको रहेछ भन्ने कुरामा हामीले थाहा पाउनु पर्छ अब शून्यताको निषेध गर्ने मूल कुरा नै के रहेछ भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले नभएको स्वयं सत्ता नभएको रहेछ अनि नभएको चाहिँ होइन रहेछ स्वतन्त्र यिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र सत्ता नभएको भनेको रहेछ भनेर त्यतिखेर चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्दछ 다디 좀 된데기 코로랑기 공바디 숭바디 돌랑거식바 세부도와 좀 된데기 텐제 숭여자 아니 로빈 시월라기 동방이 드시 갸고고 와라 준주기 루고바 시럽루나 다 시럽루나라 아니 딩년가 여자 좀 된데기 숭만난 신기 드시데 마갸나 동방이기 년가 여자 아니 로빈 시월라기 가르숭레 치다로 통도 시바타 dirne gakpar chan mintes dirne dongal gyurkyurpa dembar tokpa an tokchai tesungda ngege 통야 다 미기 통야 다 암조기 퇴야 다 시들 통데 아니 통kin기 로다 된소 요 말에 아니 동방이게 까기 요 말에서 시들 통도 셔바타 dirne gakpar chan mintes 디 동이기 각자 말에서 어느 동이기 각자 가르려나 ngaranzola dungye tekinki ani lochi yores dinne dongal gyurkyuba dungye kekinki lodi karre dembar zimbe dinzi dangzin singidires dinne dongal gyurkyuba dembar tokpa dokchai shebetsi degi tendre ki dangzin teda dangzin ki zindang yudu kyube rawang ki yube tahte rangwani tubate ani kakore sore 제가 dinne dongal kyurkyoba dembar tokpa dokchai stel dembar tokpa sudi dembar tubar zimbe lo teda dembar tuba te ani kaya res 통야 da toya kawa pumba dinzo kaya mare kawa pumba dembar tuba de kaya re kawa pumba dembar zimbe lo teya kaya res dembar zimbe lo ta dembar tube lo la shabde kingi dembar tuba te kaya res 어디 송도와 예와 शिव체도와 ती र यसको माथि जुन एउटा भगवान बुद्धले जुन लङ्कार तर सूत्रमा चाहिँ उल्लेख गरेको माथि शिवाला शान्ति देवाले चाहिँ प्रज्ञा जुन 10 वटा पाठमा
बोधिचार्य अवतरणको 9 पाठमा चाहिँ यसरी बताउनु भएको छ। देखेको सुनेको अथवा चाहिँ याद भएको स्पर्श भएको जुन देखेको वस्तु धर्महरू छ त्यो रोक्ने भनेको होइन। शून्यताले शून्यताको ज्ञानद्वारा तिनीहरूलाई रोक्ने कुरा होइन, रोक्ने भनेकै होइन। अब के हो भन्दाखेरि दुःख उत्पन्न गराउने जुन एउटा विचार छ, जुन कल्पना छ, जुन एउटा त्यो विचार कल्पना चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले रहेछ, स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको रहेछ, स्वतन्त्र सत्ता रहेको छ भन्ने एउटा मिथ्या विचार छ। त्यो विचारले चाहिँ हामीलाई दुःख उत्पन्न गराउँदो रहेछ हो। त्यो चाहिँ शून्यताको ज्ञानद्वारा रोक्ने हो। र जुन त्यस्तै गरेर जुन आत्मग्रह छ र स्वतन्त्रले भएको जुन धर्म वस्तुहरू हामीले देख्छ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले भएको जस्तो देख्छ, विचारमा आउँछ हो। त्यस्तो चिज चाहिँ शून्यताको ज्ञानद्वारा रोक्ने हो। त्यो बाहिरको देख्ने कुराहरू जुन एउटा वस्तु धर्महरू चाहिँ वास्तविक रोक्ने होइन भनेर शिवालाले, शान्ति देवाले पनि यसरी वर्णन गरिएको छ। या तिब्बत चिडिसमा दिनिएगेन मेना तेनम या तातारास ताते ता दोर्दुना दि인데 ता 동방이기 지도나 때도 동방이 되어서 되래 다 도드나 대내 서로와 라왕기 매바탕 랑신기 동배 되이스티 다 도르드나 기란족이 딜라 쑥 각자 많이 쑥 랑신기 여봐 라왕기 여봐 각자이 다 정말 기란족 동이기 각자 가르래 라나 쑥 각자 말해스 쑥로 쏙봐 여대캔디 각자 말해 다 된다 도르드나 캡체사는 시긴다 동방이기 각자 가르래 라나 띵진 대월 중화 인킹기 띵중기 최대 각자 말해스 하고서 띵중기 최대라 남주로기 그 띵중 임발라 수수 띵중 임바 하먹어네 라왕기 요레 삼대야기 라왕기 요바데 각자이 라트소네 띵중 각자 마이 띵중기 땡도 셈기 쇠샤베 라왕기 요바데 각자이 동리기 각자 दोदोदिबा अब हामीले जुन एउटा शून्यताको निषेध पक्ष अथवा चाहिँ रोकथाम गर्ने पक्ष चाहिँ के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि रूप रोकथाम गर्ने हैन, रूप स्वतन्त्र रूपले छ, स्वतन्त्र रूपले भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रोकथाम गर्ने हो शून्यताद्वारा। अब अर्को कुरा रहेको छ, यदि शून्यता जुन सबै प्रतीत्य समुत्पादको धर्महरू चाहिँ शून्यताद्वारा रोक्ने हैन, प्रतीत्य समुत्पादद्वारा उत्पन्न भएको धर्म चाहिँ शून्यताद्वारा रोक्ने हैन, प्रतीत्य समुत्पादद्वारा उत्पन्न भएको धर्मलाई चाहिँ अनि स्वतन्त्र रूपले हेरेको जो विचारलाई चाहिँ रोक्ने हो। विचार र विचारमा आएको त्यो स्वतन्त्र रूपले भएको चाहिँ रोक्ने होस्। देशमा हो त थारिङ दिशे ताङ जो ओस छास्ता थारिङ दिपद छाडिन्छ ता केरा जो 동이 찬랑랑 또 용아 자제 다 얘네 가지고 랑종 생긴데 마치는 큐는 되게 말다. 그래서 다 넘버 쪽이 다른 파 단다 송주처 파 나가지 세자 신부지 칼라 신부지 파세 저저 직 녀석이야. 아니 대쇼고 될라야 야 빼저디 양결 좀 뭐제 동이들 얘마 럽 심바티 야부지假装차 상이 디가는 뇌배 되그러와 아니 대야부 용거리 랑조 마체는 제주를 방불에 दिजिन्छ र यहाँले विशेष जानकारी गर्न चाहे र आज जुन एउटा शून्यताको विषयमा हामीले शिक्षा पाएको छौं र अब शून्यताको बारेमा अब घरमा जाने र राम्ररी अब खानपिन गर्नुहोस् र 1 घण्टा पछि जुन एउटा रेस्ट गरेर अथवा चाहिँ आराम गरेर 2-3 बजेतिर चाहिँ आज जुन एउटा उपदेश दिनुभएको, प्रवचन दिनुभएको, शिक्षा दिनुभएकोलाई चाहिँ एकचोटि घरमा चाहिँ अभ्यास गर्यो भने एकचोटि होमवर्कको रूपमा चाहिँ हामीले एकचोटि गरेर चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्ररी अघि भनेको कुरालाई फेरि याद गरेर स्मरण गरेर अघि यो भनेको थियो भनेर कुरा एकचोटि ध्यान गर्यो भने अनि आगामी दिनहरूमा पनि यसमाथि थप हामीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। 상이 상이 말어와 상이 요 말에 상이 순주 요 말에 낭이 사다와네 야 페쇼와 र भोलि प्रवचन
कार्यक्रम छैन, भरि ब्रेक रहेको छ, विश्राम रहेको छ। सोमबारदेखि फेरि हाम्रो कार्यक्रमहरू निरन्तर हुन्छ। अनि यहाँले पुस्तकहरू, यो नोटबुक, यो चाहिँ एउटा क्लास र परीक्षा जसरी नै अगाडि बढिरहेको छ। यो अवसरहरू, यो मौका चाहिँ नगुमाइकन यहाँहरू फेरि पाल्नुहोस् र अन्य साथी मित्रहरूलाई पनि ल्याउनुहोस्। यो फेरि पाउँदैन यस्तो भन्न चाहे। धन्यवाद।